Telek yachilk'op yun Mateo. Sun Mateo capítulo 1. Ainto, halista yun te antiguo mail tatiletik yun te Jesucristo te sumbal David te has sumbal te Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, Judá sok te hermano take. Judá te stat Fares sok Sara. Hasmeik te Tamare. Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón te stat Boz, Hasme te Rabe. Boz te stat Obed, Hasme te Rute. Obed, Isaí te stat Muk Ahwalil David. Te Muk Ahwalil Davide stat Salomón, Hasme te Yinam Urias tan el altoe. Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, te Josías estat Jeconías, sok te hermano take. Hayorail te chukul ikot bael ta Babilonia te Israeletike. Tapatil te kalal aish ta Babilonia te Jeconías tal Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José, Tesmamlal te María, Tesme Jesús de Cristos bile. Hichun te meya kahtati koel tel, ta haikum te antiguo mail tatiletik yilos basok Abraham te Davide, Aichan la hunkum. Sok aichan la hunkum yilos basok te David te bi ora, chukul ikot bael ta Babilonia te Israelitige. Sok hanani shich aichan la hunkum shan, hatok alal ayin te Cristo. Te bitil ayin te Jesucristo hich ay. Te smee ha te Maria, chapalis te yashnu pin sok te Jose, hagmeto, mato bayikos baika, Chicanish te yikohish alal ta sven ta te chul espíritu te Jose ha te smamlale, te bitil toh ta vinikile, hich malas kan te yas boltes beskoplal te Maria las nop te muken kan yikita hilele, te kalahis no poish te hich kan spase, ta swais chikna lajil tul chulabat yun te kahaltike, hich albot yun. José, te sumbalat Davide, Masha shite avik avinamente Maria Melel te biti ayale, hatas venta te chul espíritu Yamesh aiskirem al, Jesús vides kotabuun te yale, hich ay te spine, yun yames koltai talahenyos mulik te lum yune. Shi te chulabate. Spisilinto kota pasel ta sventa yun hich mesh kote bilah yalo te kahvaltik ta sventa te alvane yune. Ay mehtulte tom achish te yik alale. Yash ayin skerem al, Emanuel yash kotes bile. Te shie. Te bitil Emanuel shi te sbile sunehotik te diose shikoem. Kalalvik si te Jose hich las pas te bilah mandal albot yun te chulabate. La yikinamin te Mariae, haukmeto malaskopons basok, hatok alal ayintes bayale, Jesus bil kot yun te yale. Sun Mateo capítulo 2. Ayin Jesus talun Belén te aites kinal Judea, te kalal ay tamuk ahwalil te Herodese, hulik tel ta Jerusalén pehil viniketik te talik tas tohos logik al, hul sokoyik. Banti ay temuk ahwalil yuun te judío etik te ayinemishe? La kilbetik te eki un te banti talamotik tas tohos lukeb kale, hichi un tal kishik tamuk. Shik, kalala yas tohol temuk ahwalil Herodese, ni kyotan yun sox pisi lum Jerusalén, hich te ahwalile la yik tel te volvane sacerdote tik sok te tzibohometike, la sohko beyay banti lumiluk yesh ayin te Cristo hich la yalik. Talum Belén, te aitas kinal Judea. Melel hish la sibu hilel te alvane yun te diose. Te hat lum Belén, te ayatas kinal Judá. Machin shutu kwemat tas tohol te ahwaleletik tas kinal Judea.
Melel, te yashlok tel a, te tul achwalil, te yasveinte bon te lum Israel kone, te shie. Shik, hiç te Herodese muken layik tel te pihil viniketike, la sokobeyay talek te bin ora chigna te eke. Hiç lastikun bael ta belen, la yalvey bael. Banik ta Belén. Oh, koyek talek te at te alale. Temela taike, yamesh kasha valbon kai. Hiç yashva kalbey vokol tas tohol uk te ho one. La yut bael. Te kala layay beiks tohos kop te ahvalile, hiç bahtik te pihil viniketike, te kilohik te banti talemike, nela bael yonik, te ikota komel ta bantis tohol ay te alale. Te kala layilik te eke, bayal busnah yotanik yun, hiç ochik ta na ta banti ay te alale. Layilik sok te smee ha te mariay. Las kehans vaik tas tohol, sok las ham te yavis bilukike, hiç layak beiks mahtanin, oro, perfume, sok mirra. Sok te kalan suhtik bael tas lumalike, mabak ashik te a tabay te Herodese, yun albot yayik tas vaychik yun Dios te mabayash kashikish te a, hiç yan belas tunik bael. Te kalan suhtikish bael a te pihil viniketike, te Jose chikna layil tas vaych tul chulabat yun te kahvaltike, hiç albot yun. Hahcan, ika bael te alale sok tesmee. Anam bael tas kinal Egipto. Te meash enat a, hato te mea kalbachane. Yun te Herodese, yashtas lesmil te alale. Shi te chulabate, hiç hash te Josehe, layik bael ta ahkubal te alale sok tesmee, bahtik ta Egipto, te aynika hatok alallah te Herodese. Hainto hako tapasel tibila yalo kahvaltik tas venta te alvane yune. Ta Egipto la kiklok el tel tehnichane. Te shie. Te Herodese las nanta yotan te lah talo loyel yun te pihil viniketike, kahshem toshan ilin yun, layal mandal te yash bayich miles pisil te alal keremetik te checheb havil yavilalike, sok uk te matoshlok cheb havil yunik te ayik tas pamalum belen, sok tas hoyle hal, halas na te bin ora chigna te ek te layalik te pihil viniketike. Hiç kota pasel te bilah sibubil hilel yun te alvane yun Dios te Jeremías bile. Ay chiknak op talum rama. Yak ta au ta ok el sok yak ta ahkan. Ha te Raquel te yayok etay te yalatake. Maskan te yashmuk tesbot kinal yaye. Merel lahemikish te yalatake. Te shie. Te kalan lahish an te Herodese, ay tul chulabat yun te kahvaltike chiknah layil te swaich te Josehe, te kalal ayto te skinal Egipto, hiç la yalve. Hahcan, ika bael te alale sok tesmee. Suhtan bael tas kinal Israel. Yun lahemikish te machatik ans milik te alale. Shi. Hiç hash te Josehe, layik bael te alale sok te smee, bah te skinal Israel. Hakmeto te Jose, layes tohol te bitil ha arkelao te seloline hilel ta ahvalil te stat te Herodes bile, la shi te yesh bah ta bay te smakem kinale. Sok te bitil albot shan ta swache, hiç bah te skinal Galilea. Hiç ko aynuk talum Nazaret te ay te skinal Galilea, hiç ko ta pasel te bila yalo te alvanetik yun Dios, te ha Nazaret bil yesh ko te Jesuse. Sun Mateo capítulo 3. Las tayorail te tal tabay hochol taking inal yon Judea te Juan ak ichae, te ha sialbei tas tohos pisil te ans viniketike. Suhte sawo tanik tas tohol te Diose. Yunopol yashachish te biti ay tahwalinel te Diose. Shi te Juane. Te alvane yon Dios te Isaías bile, las ibubei hiles koplal te Juane. Yamesh chikna av ta hochol ta king inal te hich yayale. Chah bambe yaik mes be te kahvaltike, tohmesh ahamik bael tes be shime. Te shie.
Tescu te Juane pas bil ta sotil camello, sok chukos chuh tanukul. Ha lasvelin te kulub sok ahachab. Talik te machatik ayik tamuk olum Jerusalén, sok tas pamals kinal Judea, sok te machatik ayik tabay nopol timuka Jordan. Te machatik layalik ta hamal te smulike, hich akbot yichik ha tabay muka Jordan yun te Juane. Te Juane layil te tsobol fariseo etik sok saduseo etik te talemik yun te ayaks baik ta ich hae. Hich layal beyayik. Te haeshe, has tsumalesh koem te khtia wal chanetike. Macha la yal viesha guayik te yashu ya kolta yabaik lok el taswenta te tulan castigo te nopol aishe. Akame chikna huk ta ilel sit te awa te lik te bitisu te mish awa tanik ta mero melel yuon te amulike. Mame shawalik, te ho tikes tsumalotik Abraham, mame shaukesh. Melel shkalve yesh te yashu yuon te diose, te yaskat untas tsumbal Abraham intonetikto. Pahal koe me sokte tik te chapalish yechihul ta tsetel alal ta yisim. Meles pisil ta pe te mash yaksite, yameyit tsetel sok yameyit ochel ochel tak ahk. Melel te ich haya kake, hanas ta suenta senya te biti su te misha wotanik yun te amulike. Haok meto, te mach apatil yashtal kune, hamia yak biesha wichik ha ta suenta chul espiritu sok ahk. Ha tulan ya tel yich ostukel. Shut mash tunon ta abatinel yuun yakai. Ni yakuk shu yakich bey bael te shanabe. Te macha yashtale. Hich koem te biti macha sako hishtas ka te sahpuhi bal sulil te strigoe. Patil ya mesob ochel tabais kehi bal te sbake. Yan te sulile ya meschik tak ak te mash tub sbatel kinal. Shi te Juane. Te Jesuse hastel tamais kinal Galilea, hultel tabay timuka Jordan tabanti ay te Juane, tal yaks bata icha yun. Te Juane vokolas kanyak be icha te Jesuse, hichka yalbe. Yaskante hon ya wat won kich hae. Bitil aya te ha tala tahtohole. La yut, la yal te Jesuse. Aka yich pasel. Mele yaskaña kotestikta pasel spisil te bile yaskaño tante diose. Shi, hich la yak be icha te Juane, kala la yichish ha te Jesuse, loktel ta ha, ora ham te chulchane, la yil kohtel te espiritu yun Dios, hichbites sumute hultas tohole, sok ay macha kopohtel ta chulchan. Into, ates ni chante bayal koshta kotane, binash kotan yun. Shi. Sun Mateo capítulo 4. Te Jesús ikot bael ta hochol taking kinal yon te spiritue, suenta yon yash ilbot yotan yon te pukuhe. Te kalalas pas ayuno chavinik al sok chavinik akubal te Jesuse, layay vinal, hich te pukuhe talil beyotan te Jesuse, hich layal. Temejates niechanate diose, albe intonetikto te ashkatwetawaje. Shi te pukuhe, layal te Jesuse, Histe bobilta sun Dios. Mahagna shvakushulik a te ansviniketike. Hayash kushinik yun spisil te bila yalo Dios stasti te shie. Shi te Jesuse. Te Jesús ikot bael yon te puku tabay chulum Jerusalén, ko te kanutuk ta hol templo layay. Hich albot yon te pukuhe. Temejates niechanate diose, choh hakualaba. Meleljet se bobiltas un Dios. Te Dios ya yaldei mandal te chulabatetik yun te yas kanantayate. Yames likatas kabik sventa yun mabaya lahin abakantaton. Te shie. Shi te pukuhe. Jesús la yalbe. Sokiste bobilta sun Dios. Mame shavilbe yotante kahualtik te Dios sabune te shie. Shi. Yan vuelta te Jesús ikot bael yun te puku tabay muk toyolvitz. Te la yak bayis pisil ta chah plumetik te ayik tabalumilale, sok te yutzilalike, sok la yalbe. Teme yakehan abata tohol, sok teme agichon tamuke. Yamme kakbat spesilinto. Shi te pukuhe. Jesús la yalbe. Ban, kehaba, Satanás. Melekiste bobilta sun Dios.
Hanashme shavich tamuk te kahwaltik te diose. Sok hanashme yawak aba ta abatinel tas tohol stukel te shie. Shi, hiç te Jesuse, ihkitayot yun te pukuhe, ha talyaks baik ta abatinel yun te chulabatetike. Te kalalayes tohol te Jesus te chukulish te Juane, suht bael tas kinal Galilea, hauk meto, mabahala ta bailum Nazaret, hiç ba aynuk talum Kapernaun te ay ta ti mare, ha te skinal te tsumbal Sabulon, sok te tsumbal Neftali. Hak ota pasel te bilas tsibubil hile yun te alvaneh yun Dios te Isaías bile. Taskinal Sabulon sok taskinal Neftali. Tabantis belal te mare kalal ta hechmuk ha Jordan. Taskinal Galilea te banti nainimik te yan lumetike. Te ans viniketik te ayik ta ihkinale tilemish mukulus tas toholik. Sakubenish kinal tas tohol te machatik ayik ta yashinal te lahele. Te shie. Hiç yorail te Jesus hachjal ta bayuk tas tohol ans viniketik te lekiachil kop yun te koleltike, hiç layal. Suhtesa botanik tas tohol te diose. Yun no pol yeshachish ta avalinel te Dios ta chulchane. Shi te Jesuse. Tebi te yak ta bel kashel ta ti mar yun Galilea te Jesuse, layil che viniketik te hermanos baike, Simons bil te tule, hanish te Pedro yans bile, sok Andres bil te yitzine, yakalik te chohel ochel ta mar te sakibals chayike, melel hayatelik te tsak chaye, te Jesus layal beyayik. La saklena monik. Ta ora to khavatelish yeshkot te yat sobiktel ans viniketik ta tohol. Shi, ta ora nash layik kita hilel te sakibals chayike, las aklinik bael, kahsham bael te buk te Jesuse, te layil yan che viniketik te hermanos baike, hate Jacobo, sok Juan te snishnab sebede bael, ayik ta barco sok te statike, yakalik te sakel te chohak il sakibals chayike, layik te Jesuse, ta ora nash layik kitayik hilel te barquike sok te statike, las saklinik bael te Jesuse. Ben tas pamals kinal Galilea te Jesuse, layay pihute swane ta sinagoga etik ta bantik ash ta bele, sok las cholbeyayik te lekiach el kompion te bitil ay ta ahwalinel te Diose, sok las lamantes bes pisil te bitik chamelil te ay ta sbaketalik te ans viniketike, sok pisil ta chaf te bila kush ta ayele. Puk skoplaw tas pamals kinal Siria te Jesuse, layik iktel tas tohol Jesus pisil te machatik ayik ta chamele. Chikan bila chameliluk te yich ohike, sok chikan te bila toyol kushu yayayik tas baketalike, ay machatik ay pukuh ta yotanik, sok ay machatik ayik ta tutulik, sok ay machatik lahem chial te yokskabike, spisil lekub yun te Jesuse. Sobol ans viniketik las aklenik tabel, ay talamik ta Galilea, sok ay machatik talamik ta skinal Decapolis, sok talum Jerusalén, sok ta skinal Judea, sok ta hech muka Jordan tas tohos lokib kal. Sun Mateo capítulo 5. Jesús layil te ay bayal te ans viniketike, hich mo bael tavitz, te ikon nah kahuka, hich las sos baiktel tas tohol te no poeletikune, hasta pihu te swane. Binash me yutzil te machatik me bayayais ba ta yotanik, te melel khame yash ochik tabante aita ahwalinel te diose. Binash me yutzil te machatik ayik ta okel, te melel yameshmuk tesbot kinal yayik yuun te diose. Binash me yutzil te machatik pekel yayaks baike, te melel yamesh akbot skinalinik te balumilale. Binash me yutzil te machatik ayik ta binal, sok te takin yotanik, yuun te bila to ta pasele, te melel yamesh nuhesbot ta yotanik te bila leke. Binash me yutzil te machatik yayayik ushtaibaneje, te melel yames taik ushtayel yuun uuk te diose. Binash me yutzil te machatik uts tesbil te yotanike, te melel yame yil beik sit te diose. Binash me yutzil te machatik yayak lamahuk te kope, te melel yals nichan dios bil yashkotik yuun. Binash me yutzil te machatik yashkas vokolik ta utsenel,
taska te yat elinejik spasel te bila to ta pasele. Te melel khame yash ochik ta bante ay ta ahwalinel te Dios ta chulchane. Binash me abutzilik te meyas bol koptayesh sok te meya yutzenesh sok te meyas lot beyesh akoplalik te ans viniketik ta hoon venta. Binug nashme abotanik yuun sok ayuksbuts abotanik yuun te melel yamesh akbotesh muk amahtanik ta chulchan yuun. Melekishnish lakik ta utzinel uk te alvaneketik yuun Dios te nel kashemik ta kinale. Te jaishe yatzamilesh te balumilale. Te mechais chiil te atzame yabals chiup shan. Te bitil mashtunishe yayish chohel bael. Sok yashlah ta pechanel ta tekel yuun te ants viniketike. Te jaishe luz koemesh yuun te balumilale. Hiç bitil te me ay mukulum tasba te vitze. Mashu ta nakel. Sok te me ya atsum kak avilike. Mabaya mak ta kahun. Ya tuchanik ta yavil. Sventa yuun yashchikna kinal yilik spisila te machatik ayik ta nae. Hananish hiç te jaishe tilemesh hichuklus tas tohol te ants viniketike. Melel te me ya yilik te lekil atelil ya apasike. Hiç me ya yalbeyik yutzilal te tatik te ayta chulchane. Mamesha koyik te tal lahin bey skoblal te mandalile. Sok te bila tsibubil hilel yuun te alvanehetik yuun te Diose. Maba tal lahin bey skoblal melel tal kak otuk ta pasel. Hamal ya kalbeyesh. Manchuk te me yashlah te chulchan balumilale. Şut maşçay skoblal hunuk hota ni hunuk tilde te mandalile. Yamesh kota pasel spisil. Hiç yuun te macha yashkashintay baluk te mandalile. Manchuk te me chin tep nash skoblale. Sok te me hiç ya yakbey snop te ans viniketike. Chin şut me yash ilot tabanti ayta ahvalinel te Dios ta chulchane. Haok meto. Te macha yash chuun spasel. Sok te me hiç ya yak ta nopele. Muk me yash ilot tabanti ayta ahvalinel te Dios ta chulchane. Hiç yuun ya me kalbeyesh te jaishe. Te me mak ashemuk toshan to avatel te bitil yaspasik te tzibo humetik. Sok te farisevtike. Mashu yash ochesh te a tabanti ayta ahvalinel te Dios ta chulchane. Avayuix tohol te mila albot hilel te namei kinal mehtatike. Mameshavay milav. Melel te macha yeyay milave. Yamesh akbotsto ta castigo yuun te shie. Haok meto. Hoon ya kalbeyesh. Spisil macha ya yilintay te yermanoe. Ay mesmul yashkotas tohol te chahban vanejetike. Spisil macha bolat ya yut te yermanoe. Ay mesmul yashkotas tohol te mukul sobleje. Sok spisil macha yaslaban te yermanoe. Yamesh chohot ochel ta yavil kak. Tabay mashtub sbahtel kinat. Hichuun te meya vichtel te smahtan Dios tas kahtihip smahtan te Diose. Sok te me la na te amen yotan abuun te avermanoe. Te mahtanil abune ikita ya hilel te a tabanti nopol te skahtihibe. Neel shba chahban sok te avermanoe. Patil sutan bael ta yakel te smahtan Dios abune. Chahbana aba sok ta ora te akontroe. Sventayun mabaya yakat taskap te juez. Melel te juez ya me yakat taskap te comandante. Hichash ochata chukhibal. Hamal ya kalbat. Mashu yashlokat te a. Hato te metzaka la toje. Sok avayuhix tohol te hich albil hilel ta nameye. Mame shavayik mulve te shie. Haok meto. Hoon ya kalbeyesh. Spisil machiyesh bikta sit. Tas mulanel te anse, la yayish mulve tayotan sok abi. Hichuun te meja yas yalesat ta mulil te swael asite, lokesa chuhabael. Halek yashkwat a te yashchay pihuk te asite. Habokol te meskotol abaketal yashchohotat ochel ta yavil kak ta bay mashtups bahtel kinal. Sok te mejayas yalesa tamulil te swael akabe, boja lokel, choha bael,
halek yashkuat te yaschay chishuk te akabe. Havokol te meskoto la baketal yashchohotat ochel ta yavil kak ta bay mashtups bahtel kinan. Sokich albil hilel uuk spisil machayi kitais basok te yiname akayich nahkanel ta hun te bis venta eluke yakbei bael taskap te shie. Haok meto hoon yakalveyesh teme ay machayi kitais basok te yiname teme matas kahok yah mule yame yak ta mulve abe. Teme ay machaya yik yinamin te ans te ikitay bilish yuun tesmamlale mulve yashkot sok abe. Sok awayuhik stohol te bila albot hilel te namay kinal meh tatike. Mame shawak chayuk te bila achapo ta pasel te lawak ta testigo yuun te kahwaltike te shie. Haok meto hoon yakalveyesh. Mame bilug na shawak ik ta testigo. Mame shawak ik ta testigo te chulchane, te melel has mukul naktihip te diose. Sok mame shawak ik ta testigo te balumilale, te melel has kahtihip te yakane. Sok mame shawak ik ta testigo te Jerusalene, te melel ha mukulum yuun te muk ahwalile. Sok mame shawak ta testigo te ahole, te melel mashu avuun skat punel ta sak lihkuk te tzotzil ahole. Sok ta bay sake, mashu avuun skat punel ta ik. Te kalal yavalik, yak, te meshayshe, yunish hich abi. Huu, te meshayshe, yunish hich abi. Yan te mekash hich te bila yavalike, hame mulil abi. Sok awayuhik stohol te hich albil hirel ta nameye. Te me aymach ayastus sitil, ta sitnish ya yich tusel uuk. Te me aymach ayaskok ial, ta yenish ya yich kokel uuk. Te shie. Haok meto, hoon yakalveyesh. Te me aymach amen te bila yaspasbate, mamesh asuh tesbeis pakol. Te me las mahbat tesvael achoe, akas mahbat chan te yan mehche. Te me aymach ayaslea takop, sok yaspohbat te akwe, ikitai beya uuk te anatil kwe. Sok te me aymacha yasuhat tash kuchel yikats hunukleva, kuch beya bael chebukleva. Te me aymacha aybila yaskambate akbeya, sok mame shamak takop te macha aybila yasmahambate. Sok awayuhik stohol te hich albil hilel tanameye. Kushmi shavai tavutan te machahun avutan abasoke, yan te machayas kontroinate, ilayame stukel te shie. Haok meto, hoon yakalveyesh, kushmesh avai te a kontroe. Kambeya bendición, te machayas bol kopta yeshe. Pasbeyaik bilalek, te machatik yayila yeshe. Kobombeyaik Dios tastohol, te machatik yayishta kopta yeshe. Sok te yayutseneshe. Hich me yals nichan yashkoesh te tatik te aita chulchane. Melel pahal ya yak tiluk kaal tas tohol te machatik mat tohoke, sok te machatik tohike. Sok pahal ya yak taluk haal tas tohol machatik tohik, sok te machatik mat tohoke. Melel te mehip nash ush ya vayik te machatik ush ya yaishe, bila amahtan yash akbotesh yuun a te diose. Melel hichias pasbei sbaik uuk te kan patanetike. Te mehanash ya apat beyik yotan te avermano take. Banti lek shan a te bila ya pasike. Yumbal mahichuk ya spasik uuk te yan lumetike. Hichun te haishe yaskan te tohuk abotanik hich te bitil toh yotan stokel te tatik te aita chulchane. Sun Mateo capítulo 6. Tzah tayame abaik, mame shabak ik ta ilel, ta komon sitil, ta stol ansviniketik, te bila toh ta pasele. Te me abak ik ta ilele, mame ayuk amahtan yash akbotesh yuun te tatik te aita chulchane. Hichuun te kalal ay bila ya kebanike, mame shapuk beyik skoplal ta alel. Menel te machatik
chalam yotanike, yas puk beyik skoblal ta sinagoga etik, sok ta kaye etik. Sventa yuun yash albot, lek skoblalik yuun te ans viniketike. Hamal yakal beyesh, las tais mahtanik yuun a yan te haishe. Teme ay bila ya kebanike, mame shavak ta nael te kalal yavak ike. Halek te muken yavak ike, hichme yash akbotesh a mahtanik ta komon sitil yuun a tehtatik te yayil te bila muken ya pasike. Te kalal ya koponik te diose, mame hichuk shapasik te bitil yas pasik te machatik chalam yutanike. Yas mulanik te yas te kans baik tas kopon el dios tas sinagoga etik, sok tas chikin kayetik, sventa yun hichesh ilotik yuun te ans viniketike. Hamal ya kalbeesh las tais matanik yuun a. Yan te kalal ya koponik dios te haishe, ochanik te yutila naik, maka te tinele, te misha koponik a te statike, te soneja te mukene. Hichme yash akbotesh a mahtanik ta komon sitil yuun, te bila muken ya pasike. Te kalal ya koponik dios te haishe, mame paluk nash kop te bayal vuelta ya valulayik, te mayuk skoplale. Melek hichas pasik te yan lumetike. Yun skoyuhik te hichas tsakbot skopik, te me bayal vuelta ya yalulayike. Mame shakainik te haishe, melel te statike, sno te biyash tuun awunik, te kalal mato kan biluk awunik a. Hichun te haishe, hichmesha koponik te diose. Tatik dios te ayata chulchane. Aka ichotuk tamuk te achul bile. Aka kotukish yorail te avich ahvalinele. Aka pasuk skangel awotan tabalumilal. Hichbitil te yak ta pasel ta chulchane. Ak botik velil sventa inkalto. Pas botik perdon yuun te bila amen pasotike. Hich te bitil yah pas betik perdon uk. Te machatik amen bilas paso botike, mame shavak yalukotik yuun te yilhibal kotantike. Kol te yaotik lokel tabay te bila amene, melel te jate muk ahvalilat atukel. Sok ay abuel, sok ay abutsilal, sbahtel kinal, hichuk, shaish metas koponel te diose. Melel te meya pas beyik perdon, te macha amen bilas paso beyeshe, Hanalish hich te tatik te aita chulchane, yames pas beyesh perdon uk, yan te me masha pasik perdone, hanalish hich ma bayas pas beyesh perdon uk te tatike. Te kalal ya pasik ayuno, mame shavak chik nakuk ta ilel ta sitik, hich bitil yas pasik te machatik chalam yotanike. Hich yas pasik sventa yuun, yashnaots tohol yuun ansviniketik, te bitil ayik ta ayunoe. Hamal ya kalbeyesh, las taish smahtanik yuun a. Yan te haishe, te kalal ya pasik ayunoe, tesa aholik, poka asitik. Hich ma bayas naiks tohol ansviniketik te bitil apasohik ayuno. Hanash yasnas tukel, te tatil, te bila muken ya pasike. Sok yame yak beyesh, amahtanik ta komon sitil. Mamesh atzop akolehalik tabalumilal, te banti yashlah ta hoch, sok ta tsaek, sok ta banti yastop na eleketik. Halek tsoba akolehalik ta chulchan, ta banti mashlah ta hoch, sok ta tsaek, sok ta banti mastop na eleketik. Melel ta banti ay te akolehalike, te ay a te abotanike, te asitike, hichkoem te bitil kak, te yayil kinal a te abaketale. Hichun te melek ay te asite, skoto la baketal sako benish kinal tas tohol. Yan te me amen te asite, skoto la baketal ayata ih kinal yun. Te me akuyohik ta sakil kinal te ih kinale, kashel ayesh ta ih kinal abi. Mayuk tuluk abat te yashu yun te yayaks bata abatinel yun te chep yahwale. Te me hiche hayas pah te tule. Yan te yane kushya yay ta yotan stukel. Hun yotan tas tohol te tule. Haok meto te yane mayus koplal ta yotan yashkot. Hananishish te haishe mashu abunik te yawak abaik ta abatinel yun Dios te meha baem ta botanik te akule halike. Hasben ta il te yakal beyesh mame haok yashbah ta botanik
te bitil yash kushinesh tabalu milale. Hiç bitil te yash veşe, sok te yata aqua pakike, melel mahak bayas koblal te avelike, ha kahals koblal te akushle halike. Sok mahak bayas koblal te aku apakike, ha kahals koblal te abaketalike. İlabil bitil kushulik te hamal mutetike, maşyayik aval, sok maşyayik aho, sok mayuk snail yishimik, haok meto te tatik te aita chulchane, yasmaglin spisil, te haishe, maval kashukich ay akoplalik a te bitil te hamal mutetike, manchuk me bayal yash ayan avotan yuun te bitil komol vilikate, aybal yashhu avuun te anahtup tes aba hunuk shukubil, bistuk te amel avotanik yuun te aqua pakike, ilabilik te bitil yashchik te hamal nichimetike, melel mash atehik, sok mas hal skups pakik, haok meto, yakalveyesh, te malas pahbey yutzilal hunuk nichim, te skus pak te muk ahvalil Salomone. Manchuk te me helaven yutzilale, melel te me Dios la yak te hich ay yutzilal, te hamal nichimetike, te hunash kaal kushule, sok te pahel yayish chikel, ta yavil kahke. Yum balmak ashemuk toshan, hich yaskul te sesh, te haishe. Biyun te mayuk chunhel avotanike, hich un mamehawk yashbah ta avotanik snael. Bitil yahta talel beel kuchel sok te kuhpake, mame shaukesh. Melel te machatik masna baiksba te diose, hanash baem ta yotanix leel stukel, yan te haishe, ay atatik ta chulchan, tesnaos pisil te bila yashtun avunike. Hame shaleik neluk te bitil, ay ta ahvalinel te diose, sok te bila to ta pasel yune. Hich me ya yesmantes beyesh, spisil te bila yashtun avunike. Mame hawk shbah ta botanik yuun te bitil, ayesh te pahele. Stukeluk aka yilsba te pahele. Meles talel ay avokolik te juhun kale. Sun Mateo capítulo 7. Mame shalebesmul te yane. Sventayun hichmaba ya yich beyesh akopik te diose. Melel te hichipal ya lebeismul te yane. Hane hichipal yash albotat amul ug. Te biyirel spisol ya vakbey te yane. Hidishirel spisol yash akbotat ug. Bistuk ha ya vil te chin ak te ochem ta sit te avermanoe. Yan te mukul tsamte te katal ta site. Mabaya vil stukel. Bitil kan avalbey te avermanoe. Akbon lokesbat te chin ak te ochem ta site. Te meyagute. Melel ay mukul tsamte katal ta sit atukel. Te haishe chalam avotanik. Lokesa neluk te mukul tsamte te katal ta site. Hichashu abu uns lokesel te chin ak te ochem ta sit te avermanoe. Te bila chultes bile, mame shavak bey te tsietike. Patil yamesu tiktel, yamestuh tanesh ta tiel uk. Mame shavak bey yishlan perla etik te chitametike. Patil yamespechanik ta tekel. Kambeya te diose, hichme ya yakbat. Lia te bila yakane, hichme ya tata leel. Kopohan ta tinail, hichme yaskamba te diose. Melel te macha ay bila yaskambey te diose, hichesh akbot yun. Sok te macha yasle te bila yaskane, hichme yastata leel. Sok te macha yashkopo ta tinele, hichme yashkambot. Te meva laskamba te anichane, aybal tuluk te haishe te yavakbey ton svelim. Sok te mechay laskambate, chanbal yavakbesti. Melel te haishe, manchuk te me amen avotanike, haok meto, yanash anaik yakel te bila lek, tastohol te aval anichanike. Haok to bal a te tatik te ay te chulchane. Yame yak bey bila lek te macha yaskambeye. Hichuun spisil te bila yaskan avotanik. Yas pas botesh yuun te yane. Hichme shapas beik uk. Yuun hicha yal te mandalile. Sok te halvanehetik yuun te diose.
Ochanik ta bayt zail nash yochibal te tinele, yantes belal chayele, mux hamalul te yochibale. Sok mux hamlehal bael tes belale. Sobol machatik yesh ochik bael teya, yantes belal kushinele, zail nash tes tiil yochibale. Sok bikit nash hamlehal bael tes belale. Taibil nash te machatik yas taik koele. Zahtaya me abaik, yuun te machatik lotil albanejetike, skuyos baik ta chihetik yilel. Hauk meto, pahalik sok tiaval hamal tsietik. Yame anabeiks ba, tas venta yatelik, hich bitil yah navetiks ba, tas venta sit te tee, hich bitil mas sitin susub ta bay te chishe, sok mas sitin igo ta bay te chik chishe. Menel te lekil tee, lek yayak sits tukel. Yan te amene, amen sits tukel. Te lekil te mashu te amen yayak site. Hananish hich te amene, mashu te lek site. Spisil te malekuk site, yayis tsetel, yameyish chikel takak. Hanish me hich ya nameyiks ba, tas venta yatel, yaspasik te machatik lotil albanejetike. Te machatik, kahwal yayutonike, mas pisiluk yash ochik tabanti aita ahwalinel te Dios te aita chulchane. Hanash yash ochik te machatik, yas pasbeisk angel yotan tehtat te aita chulchane. Tas lahi balkal, aimet sobol ya yalbunik, kahwal, yumbal mabala kaitik alvane, tas venta abil, sok tas venta abil, las lokestik pukuhetik, sok tas venta abil, las pastik bayal chap ateliletik, shik me tahtohol, hich me yakalbei tahamal, shut mahnabiyesha baik, keha baik tahtohol, haesh te la pasik te bila malikoke yamekut. Hichun te macha yayibons tohol te kope, sok te miyas pas te bila kalohe, hich koem te bitil tulvinik, te ais pihil yotane. Te kala las pasna, las le pihomton, te banti las haches tapasel tesnae. Tal bayal haal tapatil. Mal kashels nohelha, tabanti lokem tesnae. Sok tal bayal ik, haok meto maba botke tesnae. Yuun ipahem ta pihom ton. Yan te macha ya yaibons tohol te kope. Sok te me mahichuk yaspas te bitil kalohe. Hayah pa sok te tulvinik, te mayuk spihil, te las pasna, ta bay puro hileltik te lume. Te kalaltal bayal te khale, mal kashels nohelha tabanti lokem tesnae. Sok tal bayal ik, kashel hin hilel tesnae. Shi te Jesuse, te kalal lahyo tanta kop te Jesuse, te ansviniketik chahpnash layayik yun te bila layak tanopele, melel hich layayp ihutesone tas toholik te bitil macha yichoh tulan yatel, mahichuk te bitil te tsibohometike. Sun Mateo capítulo 8. Kalal kohtel tavits te Jesús, sobol ansviniketik tzaklinot yun. Sok nomsahtel tas tohol tulvinik te yichoh kail chamele, las quejans ba tas tohol te Jesuse hich layad. Kahwal, te yakul kakane, yashua wun te ya lekup te sone. Shi, hich te Jesús las kahambes kab tas hol, sok layalbe. Hichuk, yashkolata chamel. Shi, te kalal hich layal te Jesuse, chay kashel te skail chamele, Jesús layalbe te vinike. Ya kalbat, mame macha shavalbe yay, hanash baan akabata ilel tas tohol te sacerdote, sok akbeyas matante diose, hich te bitil yalo mandal te Moisese, hich beyas naix tohol te bitil chayemish te achamele. Layut baen. Kalal yak ta ochel baen talum Capernaum te Jesuse, tal tas tohol tul centurion, tal yalbey vokol te Jesuse, hich kahyal. Kakwal, ay tula batkun te chaval tahna, yun chamen shial te yoskabe. Kashem toshan ay svokol yun te shkushule. Shi, hich layalbey te Jesuse.
Yashbah laman tesbeis chamel hiche. Shi, te centurión hich layal. Kakwal, mas paste yash ochata nae. Tiga te me ya aval mandale, hich me yash kol te abat kune. Melel te hone, hanash ayon tas chunel mandal tas tohol te mache kal kune. Sok ay tahventas pasil ta mandal te soldado ti kune. Te me ya kalbe te tule. Baan te me ya kute yashbat. La ya kute yane hich yashtal. Te me ay bi ya kakbeis pasbon te abat kun hich yaspas. Shi, kalalayan tohol te Jesuse, bayalayan yotan yun, hich layalbe te machatik saklinehik tele. Hamal yakalbeyesh. Mayuk tuluk tao te Israel te hich ais chunheliotan hich bitil iniminigto. Haok meto, yakalbeyesh te ay metsobol yashtalik tas tohols lokib kal, sok tas tohols malib kal, ti yashtals nakans baikta veel sok te Abrame, te Isake, te Jacobe, tabanti aita ahvalinel te Dios te aita chulchane. Yan te machatis koblaliash ochik tabanti aita ahvalinel te Dios te aita chulchane. Yan bichik chohel bael ta ihkinal. Te me yashko yoketais baika, sok te me yashko schetzulai yeka. Shi te Jesuse. Te Jesuse hich layalbe bael te centurión. Baan suhtan bael ta na, hich me yashko ta pasel te bitil chune abutane. Layut bael. Te kalal hich layal te Jesuse, hich nish ora kol te abatiune. Bah te Jesús tas na te Pedro te layil a te chaval tas vaye biun kah te snial mel te Pedro las sakbeis kab hich lama te skale ora hach och tamak livane yakish ta ihkubel kinal a te layik ik tel tas tohol Jesús bayal tahtul te machatik ay pukuhetik tayotanike huhu pal nashkop las lok esbeis pisil te pukuhetik te ayik tayotanike Sok las lamantes beş chamelix pisil te machatik ayik te chamele. Hiç kota pasel te bilats ibubil hile yun te alvane yun Dios te Isaías bil te hiç la yale. Hala hiç botix pisil te chameltike. Sok halas x pisil te bilak uş la kaitike. Te şiye. Kalala yil Jesus te aitsobol machatik hoytabiliune. Hiç la yal mandal te yeşkaşik bael tabay te hech mare. Hawk meto. Ay nomsah tel tas tohol tul bohom hich layal. Maestro, ya kan tsaklinat chikan te bante yashbate. Shi, hich layal beite Jesuse. Te vashetike ais chenik, sok te hamal mutitike ais pechech stugelik. Yan te nichanile, mashve te bante yasmet ansba tavayel. Shi te Jesuse, sok ayan no pohel yun te hich layale. Kahuan. Ak awan sham bael ne luk yashbah muk hilelte tate. Shi, hich layal beite Jesuse. Tejate, saklin avon bael, haak asmukik te anima, te machatik pahal anima soke. Layut. Hich ochta barco te Jesuse, te no pohele digiune las huin ochel. Tabanti mar tal tulan ik, hich mal ochel ta barco te yips bul te mare, Yam te Jesuse vayal stukel. Te no pohele tike las tehik hachel, hich la yalbeyik. Kahwel, kolta yavotik, yashlahotik taha. Layutik, la yal te Jesuse. Min yun tia shiveshe, mayik shunela votanik yakil. Shi, hich las tehkans bahachel, las kom te ike, sok te mare. Lamal nashkinal kotas kisil, Bayal la yan yotanik yun tehnopoletike, hich la yalik. Macha vinikiliu kainto te yashumbots mandal yun te ike sok te mare. Shik, te Jesus kota lok el tabay hech te ilmar tabay skinalik te gadaraitik, te tal ta tael yun che viniketik te lok iktel tabay te mukenel chenetike, tas che balik ay pukuetik te yotanik. Lom toyos kakalik, Mayuk macha yashuyunik te yashbenik ashel te a tabay te be. Tulan hachik ta aw te viniketike hich la yalik. Jesús, viste tala vochin tayoti, ates nichanat te diose.
Yun baltal la wutsi notik te matos ta yorele. Shik ta'al. Ay sof chitametik te sobos baik ta veel te chikan ta ilel te a tabante ayike te pukuhetik la yalbaik vokol te Jesuse. Te me aloca sotike. Akawotik ochel te yotan te chitametike. Shik te Jesus la yalbe. Bani kiche. Shi. Hiç te pukuhetike lok ik ta yotan te viniketike ba ochuk ta yotanik te chitametike. Oranash hachik ta animal te chitametike. Las chos vai koel ta koel kinal kalal ta mar. Te lahik ta ha ta spisilik. Te kanan chitametike anik ochel ta lum. Las pukik ta alel ta spisil te bila pasbo te viniketik te lok emish pukuetik ta yotanike. Hiç lok ik te spisil te yahvaldume. Talik ta banti ay te Jesuse. Te kalala jilike. La yalbeik vokol te yakush lok bael ta skinalike. Sun Mateo capítulo 9. Hicha ochan ta barco te Jesuse. Chak ash bael ta mar. Chak ochan ta banti slumal. Ay tulunik te a te chamen chial yokskam te las echiktel ta kakante. Tas tohol te Jesuse. Kalala jil Jesus te bitil aish chunheliotanike. Hiç la yalbei te chamele. Nichan. Acabus la hoca votan. Pas bilatis peronyu un te amule. Shi. Aichi bohometik te a te hiç la yalta yotanike. Las toiba koptai te Diose. Shik. Te Jesus las nas tohol te bila aita yotanike. Hiç la yalbe. Biyu un te amen te bila yayana votanike. Bila vokol ta alel. Habal vokol te pas bilatis peronyu un amul. Te lakute. O habal vokol yabay. Te hachan, benan, te meyakute. Suenda yun yame anaik te nichanil yichotulan yatel tabalumilal. Tas pasel perdon yun muli. Shi te Jesuse. Sokish la yalbei te vinik te chamen chial yokskabe. Yak kalbat te jate. Hachan, kecha bael te akakante baantana. La yut. Te vinik chamen chial yokskabe hach bael bah tasna. Kalala jirik te ansveniketike shiv yotaniki un. Hach yalbeik vokol Dios yun te bitili choh tulan yatel tas koltayel te ansveniketike. Lok bael Jesus te a tabay te lume. Te la yil tulvinik te Mateos bile. Nakal taban te yayich tohes patanul te biluke. Te Jesus las kopon. La saklinabon. La yut. Ich a hach te Mateo las saklin bael. Te kalal yak ta veel ta na sok te nopoheletik yun te Jesuse. Ay kam patanitik sok mulabiletik te tals hoinik ta veel te Jesuse. Te kalal ajilik te fariseo etik te hichiak tas pasele. La sok ubaik te nopoheletik yune. Bistuk ties hoin ta veel kampatanetik sok mulaviletik te maestra bu unike. Shik. Te kalal ayes tohol te Jesuse hich la yal. Te machatik butzan kinel yaike. Mas tunyunik te postayvaneje. Hanash tunyunik poštayvane te machatik ayik te chamele. Baano paik te biya yal te sundiose. Hayakante ya vayik uštayvaneje. Mahaok yakante milbil matanile. Te shie. Melel mahaok talkik te machatik tohike. Hatalkik te mulaviletik te yasutes yotanik tas tohol te diose. Shi te Jesuse. Talik tas tohol Jesus te nopoheletik yun te Juan akichae. Hich tal sohkoik. Vayan vuelta ya pastik ayuno. Hich bitillas pasik uuk te fariseo etike. Yante no poheletik aune. Biyu un te mas pasik ayunos tukelik. Shik. La yal te Jesuse. Yabal shuyas melyotan te machatik ik bilik ta ilnuh binel te mesone tos baik sok a te binik yeshnuh bine. Haok meto. Ya me está yorael te yesh ikot lokel ta yolelik te vinik te nuh binishe. Hato me yesh hach spasik ayuno abi. Mayuk machaya spakantay ta achpak te pokol ku ile. Melel te achpake yash oht. Hich yes chi yuun te pokol ku ile. Hich kashmuk yesh kot chan a tes chi benale. Hananishich
mayok macha yaspul yachil vino ta pokol snukolel chambalam te tzisbile te mehich yayich pasele yamishtom te nukule hichme tohol yashchay te vino sok te pokol nukule hichun yaskan te yachil nukul yayich pulel te yachil vinoe hich ais dul tas chevalik yashkot Shi te Jesuse. Te kalal hich yak ta yalel a te Jesuse. Tal tul judío vinik te yich yatel ta volvane yunike. Las quejans batas ta hol sok la yalbei vokol. Te kantzinichane la helto. Haug meto te meyashtal a kahambe yakab ta sole. Hich meyashcha kushan. Shi. Has te Jesuse. Las huin bael te vinike. Sok bat uk te no poheletike. Haug meto. Ay tul ans te aish lahcheb havil mashmach te chamel yagile. Nopsah bael tas pat te Jesuse. Las pikbei te stils kue. Yun hich la yal ta yotan. Te me hanash yah pikbei te skoe. Tik yash kolon a. Shi. Te Jesus la suhtes ba la yil te anse. Hich la yalbe. metik acabus na hoca votan cola matish tas ventas chungela votan Shi. Kecha ta ora te chamele. Te kalal och Jesus tas na te volvanehe. La yil te ay machatik chapalik sok yamayik tas pasel 15 venta te yayich mukele. Te ans viniketike tulanya kalik te yok etayel. La yal te Jesuse. lokanik bael melel te achishe maballachem vayalnash La yut. Hauk meto te ans viniketike las chelayik te Jesuse. Te kalal las tikunish lok el a. Och bael te Jesuse. Las sakbes kab te achishe. Hich te kahachel. Tas pamal te kinale pux koplal te bilah kota pasel tas venta te Jesuse. Te kalalok ish bael te an te Jesuse. Ay che masitetik te las saklenik baile. Hach yautayik. Zumbal David, kushta yabotik. Shik. Te kalal ochtan na te Jesuse. Nopsahik tel tas tohol. Te Jesus la sohkobe. achune ikbal te yashukuns pasel into Shi. La yalik. Chunetik kahval. Shik. Te Jesus la spikbe sitik. Sok hich la yalbe. tas venta te chungela votanike hich me yashkota pasel Shi. Hich ham te sitike. Te Jesus tulans kopla la yalbe yayik. zahta yabaik mame macha shavalbei yayik La yut. Hak meto. Lok elik tonash bael a te kaspuk beis koplal tas pamas kinal te bilah pasbotik yun te Jesuse. Te kalalok ik bael te chevin ketike. Alayik ik tel tas tohol Jesus tul uma te ay puku ta yotane. Te kalalas lok esbe te pukuhe. Hashtag op ta ora te vinike. Te ans viniketike. Bayan la yan yotanik yun. Hich la yalik. Shut mayabah kiloptik hich taskinal Israel into. Shik yun. Yan te fariseo etike hich la yalik. Atas venta temero tatil un puku te yaslok este puku hetike. Shik. Te Jesus la yoklin spisil te mukulumetike. Sok te chin lumetike. La yay pihute sone ta sinagoga etik ta huh pamlum. Las cholbayayik te lekiachil kop te bitil ay ta ahwalinel te Dios te ay ta chuchane. Sok las lamantes bay biluk chameliluk te ay ta sbak etalike. Sok spisil ta chap te bila ay kushule. Alal Jesus la yil te answiniketike. Las nabe yo bolis baik. Yon hich kwaimik la yil te bitil chihetik te puhkemik te mayuk kanantaybane yunike. Hich la yalbey te nopoheletik yune. tamero melel bayal tik ahoke yan te ateletike mayok bayalik hichun albeyek bokol te yahwal atel te yastikun te ateletik yune Shi te Jesuse. Sun Mateo capítulo 10. Hich te Jesus la yik tel te lache tul no poheletik yune. La yak beyich ya telik tas lok esel pukuhetik. Sok tas lamantesel pisil biluk nash chameliluk. Sok te bila ashk ushule.
tesbilik te lachetul pukopetike hich ay, te machas babiale, ha te Simon te Pedro Jans bile, sok te yitzine te Andres bile, sok Jacobo, sok te yitzine te Juans bil te snichnab te Zebedeoe, sok Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo te Campatane, sok Jacobo te snichan Alfeoe, sok Lebeo te Tadeo Jans bile, sok te Simon te Cananistae, sok te Judas Iscariote te layak ta kabal ta patil te Jesuse. Te Jesus lasticum bael te lache tulike, sok las pas bael ta mandal. Mamesh baesh ta bante ainemik te yan lumetike, sok mamesh ochesh ta bante lumlumtik yuun te Samarietike. Te meyash baesh ta bae te Israeletike, melekich koemik te bitil chigetik te chayemike. Hich meshavalik tas cholel. No polish hachish ta ahvalenel te Dios te aita chulchane, shaishme. Sok yeme alamantesik, chameletik, sok kael chameletik, sok yame akushesik, ainimaitik, sok yame alokesik, pukuketik, ta mahtanil, lakak beyesh, akraik ta mahtanil uk. Mama shevich bael atakenik, ni oro, ni plata, ni cobre, tas chukil achutik. Sok mame shavichik bael abulsaik, ni akel kuik, ni akel shanabik, ni anabateik, merel te machatik yash atehike, te meyastas velik a. Te meyash koesh tabay mukulum o tachinlum, liaik te a te macha lek skoblal. Aina niktas na, hato te meyavik itayik hilel te lume. Te me ocheshtas nae, pat beya me yotan, te yahval nae. Te melek yotanik te yahval nae, lamal kinal yayik yashkot. Yan te me malekok yotanike, haya me suh ta ventaik te lamal kinale. Te me ay macha malaskan yikesh tas nae, sok te me malaskan yay beyes tohol akopike, lokanik tel tas na, oja te lume. Tih tana hilel te stanul abakanike. Hamal yakal beyesh, ya me está yorael yun Dios te yayil bey te yatelike. Kashich castigo yash akbot yitz tukelik a te betil castigo la yitz telum Sodoma sok telum Gomorra. Hichun ya mestikunesh hich betil chihetik ta yolil te tiaval hamal sietike. Ich ame a pihilik hich betil te chane. Haok meto man some shavak abaik hichuk paloma. Sahta ame abaik tas tohol te ans viniketike. Menel ya me yakesh tas kap te mukul sobleje. Sok ya me yak beyesh castigo tas sinagoga etik. Sok ya me yikesh bael tas tohol ahvaliletik. Sok tas tohol muk ahvaliletik ta hoon venta. Hich me yavalik testigo kop tas toholik. Sok tas tohol te yanlumetike. Haok meto te kalal yash akotesh ta kabale. Mamesh hach amela botanik yun te bitil yaskan yashkopoheshe. Sok te bila yashko avalike. Menel te bi ore yashkopoheshe. Dios me yayak beyesh avalik te bila yaskan te yavalike. Menel mahaog yashkopohesh te haishe. Hayashkopo ta botanik te espiritu yun te tatike. Ay me yermanos baik te yaks baik ta milele. Sok ay me tatil te yayak ta milel te yals nichane. Sok ay me al nichanetik yashas kontronik te sme statike. Sok yame yakik tamilen. Yame avichik pahel, ta pisilik tas venta bil. Te macha yashkuch yuun kalal tas lahibale, hame yashkol stukel. Te kalal yasnutsesh in lumto, ananik bael ta yanlum. Hamal yakalbeyesh, matos nup ta irel avunik spisil a te lumetik yun israeletik, te kalal yashtal te nichanile. Ni tuluk no pohel, te kahal ayuun te yah maestroe. Sok mayuk tuluk abat te kahal ayuun te yah wale. Hich te no pohele, tigog me yayay a te me pahal yashkot sok te yah maestroe. Sok hich uuk te macha aita abate, tigog me yayay a te me pahal yashkot sok te yah wale. Te me bel sebu, shis koblal te volvane yuun te volnae. Hauk tobal a te machatik ayuun tasnai. Hichun, mamesha shiik te utsin vanegetike.
Melel mayuk bila nakal te mash yich chiknan te sele. Sok mayuk bila muken te mash akot ta nael stohole. Te bila la kalbe yesh avayik ta ih kinale, hame ya valik ta sakil kinal. Sok te bila la vayik stohol ta chikinike, hame ya cholik ta hamal ta av ta sba te nae. Mamesha shiik te machatik yasmil beyesh abak etalike, haok meto, mashuyu un yasmil beyes tukel te achulelike. Hamesha shiik te macha yashu yuun ya yakesh ta lachel, sok abak etalik, sok achulelik ta bay infierno. Mabal sehbuk, chin takin stohol ta chonel, ta chivich te chakot chin mutetike. Haok meto, mashu yashlah, kohtuk te memaskan yotan te tatike. Sok te tzotzil aholike, spisil ahtaybil ta huhulik, hichun mame shivesh. Kashich ay akoplalik ta yotan a te bitil ais koplal bayal ta kot te chin hamal mutetike. Spisil macha hamal yayal ta stohol ansviniketik te bitil chunehone, hon uk hamal me yakal ta stohol te tat te ay ta chulchane. Yan te macha yasmukon ta yotan ta stohol te ansviniketike, hishnish te hone yahmuk ta kotan ta stohol te tat te ay ta chulchane. Mamesha koyik te talkak lamahuk kinal ta balumilal. Talkak bes kontroin svaik. Te vinike talkak skontroin te state. Te anse talkak skontroin te smee. Te alibale yas kontroin te yalip meele. Yun hayah kontro yashkot te machatik ayun tas nae. Ha te machak ashich kushya yay ta yotan sme stat te bitil kushya yayone. Mas nuhpin te ha kuun yashkote. Sok te machak ha kash kushya yay ta yotan yals nichan te bitil kushya yayone. Mas nuhpin te ha kuun yashkote. Sok te machak maskan yashkuch skrus te yastunone. Mas nuhpin te ha kuun yashkote. Te macha kushna sheyes basok te shkushlehale, yamesh chay sok te shkushlehale. Yan te macha mash kushtais basok shkushlehal, ta hoon venta, hame yashkushin stukel. Te macha yik estas nae, hoon la yik onistas na uk. Sok te macha yik ontas nae, hala yik istas na uk te macha stikunehon tele. Te macha yik tas na tul alvane, ska te tikumbil yuun te diose, palme ya yitz mahtan sokte albaneje. Sokte macha yiktas na te macha toh yotane, palme ya yitz mahtan sokte macha toh yotane. Sokte macha yakbei yuch hunuk tasa sikilha, te macha tik pekel skoplalik, taska te nopogel kune, hamal ya kalbeyesh, mas chaites mahtan ya yiche. Sí, te Jesús. Sun Mateo capítulo 11. Te kala la yotan Jesús tas pasel ta mandal te lachetul no poheletike, lok bail te a, bayay pihuk te sone, sok bayal skop Dios ta bay te lumlum tik yunike, te bitil aish ta chukibal te juane, layas tohol te bilayak tas pasel te Kristoe. Hich las tikum bail chep no poheletike un, hich kos hokoyik tas tohol. Haat bal Kristoa te albis koplan yashtale, o aito bal yan te yah malitik shane. Shik, layal te Jesuse. Baanik, albeya te Juan te bila la vilike, sok te bila la vayik stohole. Cholbeya yay te yak ta hamel sit te masitetike, sok te yakalik ta lekobel te koshuetike, sok yakalik ta lekobel sbaketal te kael chameletike. Sok yakalik ta hamel chikin te kok etike. Sok yakalik ta chakushel te anima etike. Sok yakish ta cholel ta stohol me baitik te lek yachil kope. Binesh me yutzil te macha mash chebah yotan kun. La yut bael te Jesuse. Te kalal suhtik bael te nopoheletike. Te Jesus kahyal beyayik te machatik sobos baik te bitil aiskoplal te Juane. Hich la yal. Binesh kotuka vilik ta bay hochol ta kinkinal. Habal ba vilik halal te yakta tihuleyel yuun te ike. Te memma hauke bilash kotok avilik. O hash kotok avilik tul vinik te helaven yutzilal te skus pak slapohe. Yakalbeyesh te macha helaven yutzil skus pak yaslape.
aitasna muk ahvalil stukel. Bilik shkotuk abilik hiche. Hashko kiltik tul alvane yun Dios, shaishbal. Melel nish a. Sokya kalbeyesh te kashich ayatel te vitil alvane yun te Diose. Yun khanish te machahit sibubil hilel skoplal tasun te Diose. Yameh neltes bael ta tohol tul alvane kun, sventa yun yashchah bambat abe te shie. Hamalya kalbeyesh. Mayok tuluk chiknahem ta yolil te ansviniketik te pahal yatel sok te Juan ak ichhaen. Hauk meto te macha pekel yakosba ta yahvalinel te Dios te aita chulchane, hame kahal shkot yuun te Juane. Te kalal tal te Juan ak ichhae, hato ta orato, hach ta kontronel yuun te bitil aita ahvalinel te Dios te aita chulchane. In te machatik yichos baek ta muk sok te yipike, yotanuk ya yuninik. Spisil te alvanegetik yuun te Diose, sok te mandalile, la yalik te bitil aita ahvalinel te Dios te aita chulchane, hato kalal tal te Juane. Sok te yakuk shkot ta botanik te jaishe, te Elías te tul alvane yuun Dios te malei bil yashtale, jaish te Juane, te macha ais chikine, ak ameyais tohol talek. Te ansviniketik te kushulik te kinal ta orato, ha pahalik sok te alaletik te yasnakans baek ta tahimal ta yolil chivich, hiche yavtayik te shotake. Lahkokesin kamaitik, maba ahkotahesh yuun. Lahkahintaitik melotan kayo, maba okesh yuun te shike. Merel te kalaltal te Juane, maba ve ucha talek. Ay puku tayotan shaesh yuun. Patil tal te nichanile te yashvesh ucha taleke. Hiche avalik te toyol yashvesh uchahe. Sok te yashoin mulaviletik, sok te kampatanetike. Haok meto te spihil yotan te Diose, hame yashchikna tasventa te bila yayak otuk ta pasele. Shi te Jesuse. Te Jesus. Tulan la yut te lumetik te bant bayals paso chahpa deleletik, te mala suhtes yotanik tas tohol Dios, hich la yal. Lum Corazin, Yamavil Avokolik. Lum Betsaida, Yamavil Avokolik uk. Melel te teyuk la yich pasel chap, ateliletik, ta bailum tiro, sok talum sidon, hich bitil te la yichish pasel ta toholike. Ora las lapik chishalpak, sok las nakans baik tas tanul kak, tas suhte sel yotanik te hichuke. Ya kalbeyesh, te bayal me castigo ya bichik, haesh lum Corazin, sok lum Betsaida, te kalal Dios ya yil beyesh avatelike. Yan te lum tiro, sok te lum sidon, mas ta hich castigo ya yitz tukelik. Hichat uk lum Capernaum, te atoyo abaik, kalal ta chulchan, haok meto, kalal ta infierno, yashchuhotat koel. Melel te hichuk, la yich pasel, chap ateliletik, tabanti lum Sodoma, hich bitil te la yich pasel, ta volilike, chikan to ta kinal ta orato te hichuke. Ya kalbeyesh, te bayalme castigo, ya vich lum Capernaum, te kalal Dios, ya yil beyesh avatelike. Yan te lum Sodoma, mas ta hich castigo, ya yitz tukel. Shi te Jesuse. Hanish te yorel a te hich la yal te Jesuse. Tat te ahvalilat yuun te chulchane. Te balumilale. Hela ven yutzila votan te ha la vakbeis naix tohol. Spisil into te machatik alaletik kweme. Mahawak la vakbeis naix tohol te machatik ais pihilike. Sok tias naik inal taleke. Hich, tat, te merel hich laskan avotan atukel. Shi. Sok la yalshan. Tehtate, Jacobon tahkap spisil te bitik aye. Mayuk machayas nabes ba te nichanile, hanashas nabes ba te tatile. Sok mayuk machayas nabes ba te tatile, hanas tukel te nichanile. Sok uk te macha hayep ya yakbeis nabes bae. Like me tahtohol ta pisilik, haesh te lubenesh yuun te tulan atele, sok te ihkatsile. Hoon yakak beyesh akusha botanik. Ich bonik te yugo te kune, no ponik kotan te merel manso kotan, sok pekel kakohba. Hich me ya ich leva te abotanike. Merel te yugo te kune,
Mayux bokolil ta kuchel stukel. Sok maba alta kuchel ti ihkatzil kune. Shi te Jesuse. Sun Mateo capítulo 12. Hich ora te kash bael Jesus ta yolilal tsunbil triguetik tas kalelal kushotan sok te no poheletigyune. Ayik ta vinal te no poheletike. Hich kash hish beyik sbak te trigue. Sok las kush beyik te sbake. Te fariseo etik la yilik te bila yakalik tas pasele. Sok hich la yal beyik te Jesuse. Ila vil te no politika une. Yakalik tas pasel te bila mastak ta pasel tas kalelal kushotan. Shik. La yal te Jesuse. Maval avilojik tas kun Dios te bila las pas de David te kalal aita vinal sok te skotake. Te kalal ochas na Dios las veik te chulva te pachal tas tohol te Diose. Te mashuyas veik sok te skotake. Hanash yashuyas veik stukel te sacerdote tike. Sokananish hich maval avilojik ta mandalile te bitil mashjich leva yun yatel ta templo tas kalelal kush otan te sacerdote tike. Sok mayunok yastas mul a. Yakal beyesh te li aito te macha kahal yun te templo e. Te jaishe maba anao beyik sventail te bila tsibubil tas kun te diose. Hayah kan te yawayik ushtaibaneje. Mahawk yahkan te milbil mahtanile te shie. Te yunok anao beyik sventaile mabala lebeyik smul te machatik mayuk smulik te hichuke. Melel te nichanile ha ahwalil yun te skalelal kush otanile. Shi te Jesuse. Hich kashan bael te Jesuse. Kota sinagoga yunik. Ay tulvinik te a te sikubench chial te chiskabe. Las maligilik te bila yaspas te Jesuse. Sok la sohkobeyik. Yabastak yayich koltayel chameletik tas kalelal te kush otane. Shik. Jesus la yalbey. Bi shaish yun. Tem ay chay koel ta lomen chen kohtuk achi tas kalelal kush otane. Maval yakuk shba lok esik. Tehtul vinike kashich ay skoplal stukel te bitil koht chihe. Hichi un yastak ta pasel te bilalek tas kalelal te kush otane. Shi te Jesuse. Hich la yalbey te vinike. Toya hachel te akabe. La yut. Te kalalas toy hachel te skabe. Hich lekub. Pahal lekot sok te yanskabe. Hich te fariseo etike lok ikbael. Bas nopik te biayut yasmilik te Jesuse. Kalalas nas tohol te Jesuse. Lok bael te a. Sobol ans viniketik las saklinik bael. Las koltais pisil te chamaletike. Sok la yalbey mandal te ans viniketik te mavayas pukveis koplale. Hich la yal sventayon hichesh ota pasel te bila la yalbey hiles koplal tanamei. Te alwane yun Dios te Isaías te hich la yale. Di aito te kaba te tsabil kune. Ushakay ta kotan sok binash kotan yun. Yame kakbe ta yotan te espiritu kun. Hich me yaspuk ta alertas to yanlumetik te bilak to ta pasele. Mash utavan, mash avun, mak eheluk to chikan skop ta kayetik. Mabayas lahinsk asel ta yalel te halal tek asemishe. Sok mabak ashel yastupesk al te smechek ak te unash yak ta tilele. Mash lah yotan ta ora hato te meyayay tsalal ta stohil chahbanele. Spisi yan lumetik yame yak smuk ulyotanik ta stohol te abat kuune. Shi te Diose. Ayla yik iktel tas tohol Jesus tulvinik uma te ma situ benyun te pukuhe. Te Jesus las koltay. Hich kopo te vinike. Sok la yilik inal. Spisil te ans viniketik chahpnash la yilik a. Hich la yalik. Mabal haok te sumbal dabi te malij bile. Shik. Te kala la yayik tohol te fariseo etike. Hich la yalik yun. Ha ivinik to yaslokes pukuhetik tasventa Beelzebu. Ha te mero ahvalil yun te pukuhetike. Shik. Jesus las nas tohol te bila la yan yotanike. Hich kah yalbe yayik. Te machatik tul nash muk ahvalil ayunike. Te meya shats baike. Sok te meya shats kontroins baike.
te yas hins baik tas pisilik a. Hananishkich uk te machatik hunash lum ayike. O te machatik hunash na ayike. Te meyash shats baike mabayash halahik ta kinal yuun. Hananishkich yabal shu yas lok es ba stukel te satanase. Te hichuk yas pase hanas kontrones ba abi. Bitil kan halahuk ta atel te hichuke. Te haishe ya valik te ha tasventa bel sebu te yah lok es pukuhetike. Te memelel te bila ya valike. Macha tasventa te yash lok es pukuhetik te no poheletik awunike. Hichun tasventa te no poheletik awunike. Hame ayich beyesh akopik stukel. Haok meto te jone yah lok es pukuhetik tasventa te espiritu yuun te diose. Te chikanish ta hamal te aish ta ahvalinel ta avolilik te diose. Merel te me ay macha yotan ya yochin ta beis na te kakal vinike. Neel yaskan yaskol ta chukel. Patil yashu ya yel kambei te sbiluke. Te macha mas huenone ha kontro abi. Te macha mata venta ok yastsobavane ha hinvane abi. Hichun ya kalbeyesh. Spisil mulil sokstoi bakop te ansviniketike yas pasbot peron yuun te diose. Yan te me yastoi bakop tayik te chule espiritue. Mashu yas pasbot peron yuun stukel. Te me ay macha yas kontro koptai te nichanile. Yashu yas pasbot peron yuun. Yan te macha yas kontro koptai te chule espiritue. Mashu yas pasbot peron yuun stukel. Te hayeb kaal kushul ta kinal ni hauk ta patil bael. Tas batel kinal. Te me lekte tee, lekte sitya yake. Yan te me amen te tee, amen sitya yak stukel. Melel te tee, yan nabetiks ba, tas venta te site. Te haishe, stumbalesh te aval chanetik. Bitil kan lekuk te akopike. Melel amen te avotanike. Tas venta akopik chikan te bila nohel ta avotanike. Te macha lek yotane, lek yeshkopo, yuun lek te bila nohel ta yutane. Yan te macha amen yutane, malekuk yeshkopo, yuun nohel ta yutan te bila amene. Sok ya kalbeye shavayik, spisil ta pal kop, te mayuk sventail, ya yal lokel ta ye te ans viniketike, yamish ichbot skopik yuun Dios tas lahibal kahal. Melel tas venta kop, te yayakata libre, sok tas venta kop, te yayakata castigo yune. Shi te Jesuse. Ay fariseo etik sox y bohometik te las coponik te Jesuse. Maestro, yahkantik te yakuk abak botik sen ya abuel kiltik. Shik, la yal te Jesuse. Yanas kan sen ya yilik te machatik te amen yotanik, sok te machatik mahunuk yotanik tas tohol te diose. Haok meto, mash akbot yilik. Hasenya tas toholik te Jonas te namei kinal albaneh yuun te diose. Melel te Jonase, aen tas chut mukul bayena chay osheb kaal sok osheb akobal. Hananishich uk te nich anile, yamesh aen ta mukenal osheb kaal sok osheb akobal. Te kalal yasta yorael yash ilbot yatelik te hayeb ansviniketik kushulik te kinal ta orato, te me ayik uk a te nini betike. Hame ya yalbeyik ta hamal te smulike, melel te nini betike, las sutes yutanik yuun smulik, te kala las cholskop Dios te Jonase. Yanta orato, li aito te macha kahal yuun te Jonase. Sok te me ay uk a te antil muk ahvalil, te ais maken kinal tas tohol sur. Hame ya yalbey smulik uk te machatik kushulik te kinal ta orato. Melel kubul tal ta yay beyel stohol spihil skop te Salomone, yanta orato li aito te macha kahal yuun te Salomone. Kalal yashlok ta yotan ansviniketik te pukuhe, yash ben ta takin kinaletik, yun yasle te bante yayich levae, haok meto masta. Hichesh hachial, yame suhton bael tahna te bante lokemon tele, shi. Te kalal yashkot te a, hochol yashkos tabey yotan te ansvinike. Hich bitil na te mayok yahval, te mesbil sok te chahbambil ta leke. Hichesh bayik tel hukep
pukujetik te kashich yishtelik te bitil ais tukele. Spisilik yash och snain be yotan te ansvinike. Kashtoshan hich yash bolob a te bitil aita nelale. Hich me yash kotik te macha kushulik te kinal ta orato te malekuk yotanike. Shi te Jesuse. Te Jesus yakto ta kop ta stol a te ansvinike tike. Tal te smee sok te yichinabe. Te kelik hulel ta amak. Yaskans koponik te Jesuse. Ay macha la yalbe yai te Jesuse. Te amee sok te yichinabe te kelik ta amak. Yaskans koponat. Shi. Te Jesuse la yalbe yai. Macha a te mee sok te kichinap ya vale. Shi. Lastoy baeskap tas tohol te no politikiune sok hich la yal. Hainto hahme sok ha kichinap koem tas pisilik. Menel machaok a te yaspas bes kanheliotan te tat te aita chulchane ha kichinap sok hahme koem. Shi te Jesuse. Sun Mateo capítulo 13. Hanis kaleral a te lok bael ta na sok os nahkans ba ta ti mar te Jesuse. Bayal ans viniketik tal sobs baik tas tohol te banti aye. Hich ots nahkans ba ta barko te Jesuse. Yan te ans viniketik spisil tek elik ta ti mar stukelik. Te Jesus bayal bila kah yalbe yaik tas venta senyak op hich la yal. Aihtul awal lok tas bajel te yavale. Kalalyak tas bajel te yavale. Ay tuke hilel ta be. Tal te hamal mutetike. Las bikik te avalile. Ay kota ba tontikil. Te mayuk lex lumile. Chitel ta ora ska te ma pimuk tes lumile. Te kalal kep te kinale. Take yuun ska te maba kuben te yisime. Sok ay kota bay yolil chishtikil. Toy moel ta chiel te chishetike. Kashel tenbil kote avalile. Haok meto ay kota lekilum. Sitin ta lek te avalile. Ay la yak jovenik. Sit te hu pehte. Ay oshvenik. Ay la hunebs chavinik. Te macha ay chikene akame yais tohol ta lek. Shi te Jesuse. Hich no sahik tel te no pohaletik yun te Jesuse. La sohkobeyik. Biyun ya kopon tas venta senya ko. Shik. Te Jesus la yalbe yayik. Te jaeshe Dios yayak beesha naix tohol te bitil aita ahvalinel te Dios te aita chulchan te mayuk ta nael ta nelal toe. Yante yantike mash akbots naix tohol stukelik. Melel te macha ay bila ayune yash akbotchan schoy. Hich me ay bayal bila ayun yashkot. Yante macha mayuk bi ayune yash pohbo te bila yicho te buke. Hasventa el te yak kopon tas venta senya kope. Yun ya yilik ta sitik. Haok meto mas na beik sventail te bila ya yilike. Sok ya yayik tohol tas chikinik. Haok meto mashkot ta yotanik. Te bidil kich ayike. Te kota pasela te bila la yal te namei kinal alvane Isaíase. Ya yais tohol tas chikinik. Haok meto mashkot ta yotanik. Manchuk me ya yilik ta lek yilel. Mas na beik sventail. Te merel kash pimish yotanik te alumale. Mashkotas chikinik te kope. Smucho sitik yuun maskan yilik ta sitik. Sok maskan yayik tohol kop tas chikinik. Sok maskanik te yashko ta yotanike. Sok maskan sutes yotanik ta tohol. Hich mabayas taik koltayel kuun shi te diose. Yan te jaishe binesh me abutzilik. Te melel yavilik ta sitik. Sok yavayik tohol ta chikinik. Hamal yakalviyesh. Sobol alvanejitik yun Dios. Sok sobol te macha toh yotanik. Te yotanuk lahuk yilik into te bila yakalesh ta yilel te jaishe. Hauk meto mala yilik. Sok mala yayik tohol stukelik. Ayavayik tohol te bitil koem sventail te senya kop la kalviyesh. Te macha lok sva yavale. Te macha yais tohol te bitil aita ahvalinel te diose. Sok te mashkot ta yotane. Hich koem te bitil avalil te kot ta be.
Yashtal te pukoke, yaslok esbe ta yotan te bila la yaisto hole. Inte avalil te kotta baton tikile, haskovlal te macha ya yaisto hol te skop diose, bina shotan yaschun ta ora. Hauk meto, ma isma hemuk ta yotan te bila la yaisto hole. Te metal voklahel, sok utsinel tas tohol, tas kah te skop diose, yash chebah yotan ta ora yuun. Inte avalil te kotta chishtikil, haskovlal te macha ya yais tohol te skop diose. Haok beto, yashlo layot yuun te kule halile. Sok bikit nash yotan yuun te bila sventa te balumilale. Hich kashel ten bil yashkot ta yotan te skop diose. Hich ma bayasitin ta yotan. Yan te avalil te kotta lekil lume. Haskovlal te macha ya yais tohol te skop diose. Yayak ta yotan. Hich bayasitin ta lek koem. Ay jovenik yayak sitik koem te juhu tule. Ayayak oshvinik, sok ayayak lahunet chavinik. Shi te Jesuse. Jesús layal yan senya kop hich layal. Te bitil aita ahvalinel te Dios te aita chulchane. Hich koem te bitil lastun lekil avalil taskinal te tulvinike. Haok meto te kalal vayalikish a te ansvinike. Tal ya kontro tsin. Och skap ta tsunel, sisanya ak, tabanti tsumbil te trigoe. Bah tsin. Chi te avalile, chikna te site. Te chikna oog te sisanya ake. Te abate tike, tal skoponik te yahwal kinale. Hich la yalik. Kahwal, mabal lekil avaliluk te lawak ta tsunel ta kinale. Bitil ay a te kapal ta chiel sok te sisanya ake shiik. Te yahvalike layal. Halayak bon te kontroe shi. Layal te abate tike yabalakan te yashbah bultik lokele shiik. Layal mashu merel te meyabur lokel tel te sisanya ake yamesh bur lokel tel uk te trigoe. Te akahiluk ta chiel sok a Hato te me lastayo rail, te yayich sobele. Te kalal yastayo raile, ya me kalbeite ateletike. Te hanel akas sobik lokel tel te sisanya ake. Akas chukik ta tomultom. Sventa yuun yayish chikel ta kah. Yan te trigoe, ya me sobik ochel ta bais nail kuun ya me yut. Shi te Jesuse. Te Jesús layal yan senya kop hich layal. Te bitil aita ahvalinel te Dios te aita chulchane. Ha pahal koem sok te sbak mostasa te las tsuntas kinal te tulvinike. Manchuk te me bikit ay yuun spisil te yantik sbak avalile. Haok meto muk yeshkot ta chiel. Kashish te bitil yantik aval tsunubile. Sokich yeshkot bitil pehte te hamal mutetike. Yashtal spas pechechik te a tabay te skap kabe. Shi te Jesuse. Ayan senya kop te layal te Jesuse. Te bitil aita ahvalinel te Dios te aita chulchane. Ha pahal sok te levadura te las capta vozel sok oshpis harina te anse. Hato te puk yip tas kolol. Shi te Jesuse. Spisilinto Jesús las tuntes senya kop tas tohol te ansviniketike. Mayuk bahishnash akopo. Puro senya kop layal. Te biti hich kopo te Jesuse, hako ta pasel te bila yalo te nameh kinal alvane yuun te Diose, te hich la yale. Yame hamke ta yale senya kop. Yame kal te bila ma akota na esto hota shahchibal to tel te valmilale. Te shie. Hich te Jesus las tikum bael te ansviniketike, sok bah ta na. Te no poeletike nom sahik tel tas tohol, hich la yalik. Chol botishan skoplal kaitik, te senyak op, te sisani ak te la yich tsunel tabay te kinale. Shiik, te Jesus la yalbe yayik. Te macha las tsun te lekil avalile, hame te nichanile. Inti kinale, hasvolol te balumilale. Te lekil avalile, ha te al nichanetik, yahvalinehik te Dios te aita chulchane. Te sisanya ak, ha te machatik, Yahvalinehik te pukuke. Te ka kontro te las tsun te sisanya ake,
ha te pukuke. Te yurail te yayich sobele, ha te slahibal kale. Te ateletike, ha te chul abatetike. Te sisenya ak te yayish sobele, sok te yayish chikel ta kahke, hich me yashkot ta pasel ta slahibal kal. Te nichanile, yamestikun te chul abatetik yune, yash bas sobik lokel te machatik yas yalesvanik ta mulile, sok te machatik yas pasik bayal ta ten muliletike. Yames chohik ochel ta bay yavilkak te yak ta tilele, te me yashko yoketais baik a, sok te yash ketsulay yek a, te machatik toh yutanik tas tohol te diose, yame shoho bahik hich bitil te kal ta baay ta ahwalenel te tatike. Te macha ais chikine ak ame yes tohol ta lek. Te bitil ay ta ahwalenel te dios te ay ta chulchane, hich kuem te bitil bayal oro te nakal ta lum ta bay sep chin kinal. Ay tulwinik te las tae, sok las chanak shan hilel te a. Ska te bayal sbuht yutan yune, hich bas chon spisil te bila ayune, habas man a te chin kinal ta bay nakal te oroe. Sok te bitil ay ta ahwalinel te dios te ay ta chulchane, hich koem te bitil ay tul chon bajel te yaktas leel tuhbil perla etik. Te kalal lasta te hun perla, te kash toyos to hole, bas chon spisil te bila ayune, hich bas man a te perla e. Sok te bitil ay ta ahwalinel te dios te ay ta chulchane, ha pahal koem sok te mukul sakhibal chay, te yas tsop tel spisil ta chap te chayetike. Te meno ta chay te sakhibale, te tsak chayetike, yas tasik lokel tel ta timar. Te yas nakans baek tas tsael a te chayetike, te lekil chaye yas kehik ta moch, yan te bay malikuke yas chohik bael. Hich me yashkot ta pasel tas lahibal kaal. Yameshtal te chul abatitike, yames tsaik lokel te machatik malekuk ta bay yolil te machatik toh yotanik tas tohol te diose. Te machatik malekuke, yame yichik chohel ochel ta bay yavilkak, te muk yak ta tilele. Te me yashko yoketais baik a, sok te yaskets ulay yek a. Shi te Jesuse, te Jesus la sohkobe. Kotbal ta botanik spisil te bila la kalishe. Shi, la yalik. Kot, kahwal. Shi, la yal te Jesuse. Hasventail te spisil tsibohom, te snow base ventail te bitil aita ahwalinel te dios te aita chulchane. Hapahal koem sok te bitih tulvinik te sventaine te snae. Yasnas tun te sel te skulehal tabay yachile sok tabay pokobenishe. Shi, te kala lahyo tan tayalel Jesus pisil inseña copeticto, lok bael te a, o tas lumal. Ot jay pihu te sone te a tabay te sinagoga yunike, chahpnas la yilik a te answinike tike, hich la yalbes baik yun. Bante la states pihile, pitil yashuyun spasel te chap adelele Mabal hauk shnichan te carpintero Sok mabal hauk sme te Maria Sok mabal hauk yitzina te Jacobo te José te Simone, sok te Judas Sok mabal hauk yitzina te ansetik te li ayikto ta kolitike. Bante las nopistes pisil a. Shik, hich bolovyo tanik tas tohol, hauk meto te Jesus hich kah yalbe yayik. Tabayuk yash icho tamuk te tul albaneje, hanash mash icho tamuk yuun tabaay teslumale, sok te machatik ayune. Shi te Jesuse, ma bayaluk chap ateliletik las paste a te Jesuse, taska te chebyo tanik tas tohole. Sun Mateo capítulo 14. Te Herodes, te yicho ya tel ta ahwalil ta baiskinal Galilea, la yay veis tos koplal te Jesuse, sokich kah yalbeyay te abatetik yune. Ha into, ha te Juan ak ich hae, cha kushe mishtel tabay animaetik, ha sventail te aish yuel tas pasel spisil into. Shi,
Hich kahyal yun melel aish al te las tikun ta tsakel te Juane, te la yak ta chukel ta bay chukibal ta skah te Herodias te Yinam Felipe, te hanish te yistine. Melel te Juane hich la yalbey te Herodese. Malekuk te awiko hawinamin te anse. Te la yute. Hich te Herodes yotan kansmil te Juane, hakmetol la shi te lume, yun ich bil ta muk yunik te Juane, te melesh chunehik te ha alwane yun te Diose. Te kala las tas kalelal te lok habil javilal te Herodese, las pas kin a. Te yansil al te Herodiase, tal yay ahkotas tohol te machatik ikbilik te vel muchahele. Te Herodese, vaya las mulan te bitil ahkota te achishe. Hich la yalve. Yakaltas tohol Dios, te yakakbat spisil, chikan bila a te yakambone. Shi, te achishe hich albilishun a te smee, te hayas kambein ta platos hol te Juan akichae. Te Herodes vaya las meliotan yun, hagmeto, ska te yalohishtas tohol Dios, sok te la yayikis tohol uk te ulaitik te nakal ta mesa soke. Hich la yal mandal te yash akbo te bila las kane. Hich las tikumbe yahwal ta okelok el sol ta chukibal te Juane, las pachambeyik tel ta plato te schole, la yakbeik ta skap te atishe. In te atishe, bayak bey ta skap te smee. Te no poeletikyon te Juane, tal skechbeik bael te sbak etale, basmukik hilel, patil bayalbeyik yay te Jesuse. Kalala yay stohol te Jesus te bilah kotish ta pasele, och ta barco, stukel ba ta bay hochol kinal te kehel aye, in te answinike tike las naik stohol, hich bayuk nash lok ik tel ta spisi lumetik, benik bael ta yakanik te a ta ban te yashko ta lok el te Jesuse. Te kala lok ta barco te Jesuse, la yil te aish sobol answinike tik te a. Las nabe yo bolils baik, hich las koltain te chameletik te ik bilik tel yunike, te kalan no polish ikubish a te kinale, te no poheletik yun te Jesuse, tal skoponik hich la yalik. Malish te kale, mayuk macha ais nalito. Tikunaish bael te ansviliketike, akabasmansvelik tabay chinlumlumtik. Shik, la yal te Jesuse. May talok yashbahtik, akbayek svelik te haishe. Shi, la yalik. Mayuk veril ki chohtik, anash ho pechua sokcha kohchay ki chohtik lito. Shik, la yal te Jesuse. Ich bonik tel hiche. La yut. Sok la yal bay mandal te ansviniketik te yas nahkans baik te akiltike. Las sak te ho pechwahe, sok te chako chaye. Las toy moel sita chuchan, la yal bebokol Dios yun, sok la shet. La yak bay tas kap te nopoletik yune, haik las puk bayik tas toholik te ansviniketike. Spisilik veik hato chikan no te churtike. Patilas sobik te sobraile, no lahchaye moch te sobraile. Te hichipal te machatik veike, aynivan ho mil tahtul te viniketike. Malayich ahtayel te ansetik sok te alaletike. Las nasiotanika te las tikun ochel ta barco te no poelitik yun te Jesuse, yun yash nelahik ashel yun tamar. Te Jesus hiltos tukel tas koponel te ansviniketike, te kalan lahisyotan tas koponel a te ansviniketike, stukel mo bael ta vits tas koponel Dios, kalal och te akubale, stukel ay ta vits te Jesuse. Yan te barcoe olil mar aish bael a, kasvokol ta yuk ilayel te barco yun yips bul te mare, melel tulan ay ta tenel suhtel yun te ike. Te kalan no po sakubish a te kinale, nopsa bael Jesus te a te banti ayike, yak ta beel ta bamar. Kalala yilik te no po eletik te yak ta beel ta bamare, bayal shivik yun. Ay, chulelaw! Shi ta aw yun te shivele, te Jesus las kopon ta ora. Akas tulanil abotanik, kun me, mami shivesh. Shi, la yal te Pedro
Cajual, te mejate. Ala mandal te yashbenontel tabamar te bante ayate. Sí, te Jesús la yalbe. La me hiche. Sí, hich lok tabarco te Pedro tabel tabamar, toline bael te Jesús Hakmeto la yil te viti tulante ike, ot shivel tayotanion, mul poel taha, hich hasta av. Cajual, colta yabon. Sí, te Jesús la sakbeskab ta ora, hich la yalbe. Vinik, mayuk shunhe la botan yakil. Biyun ayan abotan. La yud, kalal osta barco, la mah te ike, hich te matatik ayik ta barco las quejans baik tas tohol te Jesús hich la yalik. Mele nishate, hats nich anate Diose. Shik, te kalal kashikish bael ta mar kotik lok el ta baik inal te Genesarets bile. Te machatik ainemik te las nabeiks ba te bitil ha te Jesús hich las pukik bael ta alel tas hoile hal te kinale. Sok la yikik tel tas tohol spisil te chameletik unike. Layal bayik wokol manchuk me stil nas u ya speak bayik, spisil machatik na speak bayik stil te skue, kolik ta chamel ta spisilik Sun Mateo capítulo 15. Ay fariseo etik soks ibohometik te talik alal talum Jerusalén te huls koponik te Jesuse la sohko bayik. Biyun te no politik agune te yashkashin te beyik te costumbre yun te principal etike. Biyun mabayas pox kabik neluk te kalal yashweke. Shik, layal te Jesuse. Biyun uk te jaishe te yak ashintay beiks mandal Dios te costumbre agunike. Melel kich layal te Diose. Ich aek tamuk te ame atate te shie sok layal shan. Te mach yas bol koptai te state o te meha te smee ak allahuk te shie. Yan te jaishe hich yavalik. Te me ay tulbinik te hich yalbei te sme state. La kak beis mahtanin Dios spisil te bila ay kune hich mashu te yah kushta yeshe te yah yute. Maye talok yash kushta yish te sme state te shaishe. Hich tas venta te costumbre agunike. Mayukis koblal yashkot ta chune la unik te bila yalo ta mandal te Diose. Chalam avotanik te jaishe. Hishnish la yal beyesh a koblalik te namei kinal alvane yu un Dios te Isaíase. Hay in lumto sbanash stiik yichohonik tamuk. Yan te yutanike kehel to ais tukel. Tohol te yashtal slahins baik ta tohole. Meles kopnash ansvinik te manda liayakik ta nopele te shie. Shi te Jesuse. Te Jesús la yik tel tas tohol te ansviniketike, hich la yalbe yayik. Aya bayik tohol, sok aka kotuk ta botanik. Mahaok amens koblal yashkot tas tohol Dios te vinik, yun te bila ya yotzes ta ye. Ha amens koblal yashkot tas tohol Dios yun te bila yashlok tel ta ye. Shi te Jesuse. Te no pohaletik yon te Jesuse, no sahik tel tas tohol, hich la yalbeyik. La balavil te ilinik yun te farisevetik te bila lavale? Shik, la yal te Jesuse. Spisil aval tsunubil te me mahak las tsun te tat te aita chulchane, yame yich bulel lokel. Ak ayil sbaik hiche, te menel yas tohtesik ta be masitetik ta skopik. Haok meto, pahal masit ko emiksok. Hichun te me aitul masit, yas tohtes ta beel te macha pahal masit soke, chebalik me yas chayik ta shap. Shi te Jesuse, las hak te Pedro Cholbotik kaitik, bitil ay enseña kopto. Shi, la yal te Jesuse. Yumbal matos kota wotanik uk te jaishe. Mabal yakok anaix tohol te bitil yashkota chuhtik, spisil te bila yash ochta veike. Patil yashba achayik hilel ta letrina. Yan te bila yashlok tel ta veike, ta wotanik yashach tel stukel. Ha amen akoblal yashkoesh tas tohol Dios yun. Melel ta yotanik yashka snopik te ansviniketik te bila amen
tapasele. Ha te milabe, sok te mulveje, sok yalel ta mulil, sok elek, sok lekop, sok toibakop, tas pisilinto, ha amens koblal yashkot tas tohol Dios yun. Yan teme mas pokskap kalal yashve, mahaok amens koblal yashkot yun stukel. Shi te Jesuse. Lok bail te a te Jesuse, bah tas kinalum Tiro sok talum Sidon, ay tul kananea ans nainem te a. Tulan kopo tayalel wokol. Kahwal, Sumbalat David, Ushtayavon sok te kansil ale, Yuun ay pukuh tayotan, Bayal ay ta utsinel yuun. Shi ta ab, hak meto, te Jesus malas hak beites kope, histe no pohaletike, la yalbeik te Jesuse. Vokolog, tikuna bail, yun bayal yakta yavte belotik tahpatik. Shik, te Jesus la yalbei te anse. Mahaok tikun bilontel ta venta. Hanas tikune kon Dios tashkushtayel ti Israelitik ti hichkoemik bitil chihetik te chayemike. Shi, hak meto, te anse tals ke hans batas tohol, hich la yal. Kahwal, Koltayavon. Shi, Jesus la yalbe. Malekuk te meyah poh betik swah te alnichanetik te yakak betik sveik te alal tsietike. Shi, la yal te anse. Hichnish a kahwal. Hawk meto, te alal tsietike, yasveik te subil swa yeshchay koel te yanil smes te yahwale. Shi, te Jesus la yalbe. Metik, bayas chunel abotan, hich meyashkot ta pasel te bile yaskan abotane. Shi, hich kolta ora te yansil ale. Lok bail te a te Jesuse, ben bail ta titi mar yon Galilea, sok mo bail ta vits, te kos nakans ba, talik tas tohol sobol ansviniketik te a. Yik ohik tel koshoetik, sok masitetik, sok umaitik, sok te kohkol kabetik, sok yantik chameletik. Talyak bayik tas tohol te Jesuse, spisilik la yichik koltayel yun, chahpnash kina la yayik yun te ansviniketike, yun la yilik te yakalik tak op te umaitike, sok lik ayik te machatik kohkol kabetike, sok yakalik ta beel te koshoetike, sok hameni sitik te masitetike. Hich kah yalbeik vokol Dios yun te Israeletike. Te Jesus la yik tel te nopoletik yune, hich la yalbe yayik. Yah nabe yo bolil sbaik in ansviniketikto, yun yoshebalish kal te suenehonik lito, sok mayuk te svelike. Mahkan yah tikun bael tas naik te bitil mayukish te svelike. Te me repente yash kom kinal yayik tabe. Shi te Jesuse, la yalik te nopoletik yune. Bantikan tabetik, svelik lito, tabante hochol kinal te melel sobol te ansviliketike. Shik, te Jesus la sohkube. Hay pechwa ay abunik. Shi, la yalik. Hukpe, sok chawes pot chin chayetik. Shik, te Jesus la yalbei mandal te ansviniketik te yasnahkans baik talume, la sak te huk pechwahe, sok te chayetike. Sok la yalbei vokol Dios yun, la shed, sok la yakbei te nopohaletike. Haik bas huk beik te ansviniketike, hich beik tas pisilik hato chikan no te chohtike. Pati la sobik te sobraile, no huke moch yun. Te hichipal te machatik beike, chanmil te viniketike. Malayich ahtayel te ansetik sok te alaletike, te kalala stikunikish bail a te ansviniketike, och ta barco te Jesuse, bah ta baik inal te Magdalas bide. Sun Mateo capítulo 16. Ay fariseo etik sok saduceo etik te baskoponik te Jesuse. Yon laskan jilbeik yotan, hich laskan beik te yayak ta ilel senya yuel ta chuchan. Hak meto te Jesus
la yalbe yayik. Te kalal malish a te kale, hiç yavalik, kepelish kinal pahel, yuun tsah te chulchane, shaesh yuun. Sok te kalal sakobish a te kinale, hiç yavalik, yotik, yashtal khaal, yuun tsah te chulchan, sok ay tokal, shaesh yuun. Chalam abotanik te khayshe, ya naik tsah tayel te biyilel te kinale, haok meto, ya valik te masha naik, tsah tayel te senyetik, yak ta koel ta pasel ta orato. Inte macha kushulik ta kinal ta orato. Amen yotanik sok mulvejetik. Yaskan senya yilik. Haok meto mash akbotik. Ha senya tas toholik te Jonas. Te name kinal albane yuun te diose. Shi. Hich la yik ita hilel. Kehel abaht. Te kalal kashik bael ta hechmar. Malas na yichik bael swahik te nopoheletike. Te Jesus hich la yal. Naik me kinal talek. Tsahte amea baik. Tasven ta te levadura. Yuun te fariseotik. Sok te saduseotike. Shi. Te nopoheletike. Hich kah yalbes baik yuun. Hayun te malahnatik tel te vahe. Shik. Te Jesus las nas tohol te bila la yalbes baike. Hich kah yalbei. Bistuk ya valbe ya baik te mayuk wa abichoike. Mayuk chunke la botanik. Yun mato kwemuk ta botanik hiche. Yun bal chayish ta botanik te hopechwa veik a te homil ta tule. Sok chay balish ta botanik te khayep moch no a te sobraile. Sok chay balish ta botanik te huk pechwa la yich maklinel a te chanmil ta tule. Sok te khayep moch no te sobraile. Bitil ay a te ma kota botanik te ma khaok va te la kalbeyesh skoplale. Hala kalbeyesh te atzahta ya baik tasventa te levadura yuun te fariseotik sok te saduseotike. Shi te Jesuse. Hich kota yotanik te nopoeletik te ma khaok la yal te yas sahtas baik tasventa te levadura yuun te baje. Hala yal te yaskan yas sahtas baik yuun te bila yayak ta nopel te fariseotik sok te saduseotike. Te Jesus kota bay te kinal te Cesarea Filipo te la sokobeyay a te nopoeletik yune. Biya yalik avay te ansviniketike. Macha taskopik te nichanile. Shi la yalik. Aya yalik te hat Juanat te akichae. Te yane yayalik te hat Eliasat. Sok ay yantik yayalik te hat Jeremiasat. O yan namay kinal alvanehat yun te diose. Shik. Hich albotik yun te Jesuse. Hashan te khayshe. Macha on ta kopikuk. Shik. La yal te Simon Pedro e. Hat Cristoa te snichana te kushul diose. Shi. La yal te Jesuse. Binash me abutzil te hate. Simon te snichanat honase. Te melel ma ansvinikuk te la yakbat anna yalel into. Hala yakbat anas to hol te tat te aita chulchane. Hon yakal te hat Pedroat. Tas ba te ton into. Yakak ipahok tas tsobol a te chungeletik kune. In te chungeletik kune. Mas tsalotik yuun te lachele. Hon yakak bats ya beal. Tas hamel sox makel. Tabanti aita ahvalenel te Dios te aita chulchane. Te bila ya chuk lito tabalumilale. Hich chukul yashkot ta chulchan. Sok te bila ya chap tabalumilale. Hich chapal yashkot ta chulchan. Shi te Jesuse. Sok las pasta mandal te nopoheletik yuun te mame mach ya yalbeyik tuluk te ha te Cristo te Jesuse. Hanish yorail a te Jesus kascholbe yayik te nopoheletik yune te yash bah ta Jerusalem. Sok te yash kash bayal svokol ta skabik te principaletike. Sok te volvane sacerdotetike. Sok te tsibohometike. Sok la yal te bite yash akota lahel. Sok te yayik chakushesel ta yoshebal kal. Hish te Pedro e. La yik bael ta kehel te Jesuse. Sok la yalbe. Kahual. Mami hichuk yas kante diose. Mami hichuk yash kota pasel ta venta. La yut.
Te Jesús la suhtesbas copon te Pedro ¿Qué habata tohol Satanás? Haat cochin vanehat. Mayuk tabotante bila yascanyo tante Diose. Hanash ay tabotante bila yascanyo tante ans viniketike. La yud. La yalbets te no poheletik yune. Te macha yascanya yaxbata no pohel kune. Ak ames lo esbata yotan. Akash kuch scruz. Akas tunun. Melel te macha yash kushtaisba sok te shkush lejale. Yamesh chay sok te shkush lejale. Yan te macha ya yaxba ta lajel sok shkush lejal ta venta. Haya yich shkush lejal stukel. Bila yashlok yuun a te vinik te meya yunin spisil te balo milale. Te mechayel yashba sok te shchulele. Bila ya yakbey tas kelol te shchulel te mechayel. Melel te nichanile yameshtal sok yutzilal te state. Sok te chul abatetik yune. Yashtal yakbey stohol skab kuhtul. Chikan biyilel te yatel spasoje. Hamal yakalbeyesh. Ay machatik li ayikto te maba yashlahike. Hato te melayilik yashtal ta ahvalinel te nichanile. Sí, te Jesús. Sun Mateo capítulo 17. Wakeuk alta patil te Jesús, layik bael te Pedro, te Jacobo, sok te yitzine ha te Juane. Stukelik nash ikotik moeliun Jesús tabay muk toyolwitz. Katpoch ta sitik te a te Jesúse. Te sit yelave, shlemek nash hich bitil te kale, sok buen sak o te skus pak Sok chikna te a te Moisés, sok Elías, yakalik ta kop sok te Jesúse. Hish te Pedro layal be te Jesúse. Kahwal, buen dek te li aytikto. Te meyak ane, ya pastik oswol nail bamal. Hun awun te hate, hun yun te Moisese, sok hun yun te Eliase. Shi, te kalal yakto ta kop a te Pedro Pora potsotik yun tokal te shlemet na shohobile. Ay machakopo tel ta yolil te tokale. Ainto, ate nichan te bayal kosh ta kotane. Binash kotan yuhun. Ay beya waix tohol skops tuket. Shi, te kalal laya ix tohol te no pohaletike. Bayal shivyo tanikiun sok las tenans bay kwel kalal talum. Te Jesus nopsahtel tal speak sok layal beyayik. Hachan, teglanik, mami shivesh. Layut, te kalal las toy te sitike, mayuk macha layilikiste stokel shanish te Jesuse, te kalal yakalkish kweltel tabitz te Jesus las pasta mandal te no poeletik yune. Mame macha shawal beyayik, te bila akbotat avil ta sitike, hato te mecha kustel tabay animaitik te nichanile. Shi, te no pohaletike hichka sokubeyik te Jesuse. Biyuun te ayal te tzibohometik, te puersa hanel yashtal te Eliase. Shiik, layal te Jesuse. Melel nish te hanel yashtal te Eliase, sok melel shal te yaschahban spisil. Hauk meto yakalbeyesh te shtalokish te Eliase, malasna beyiksba, hichkash swakol yunik. Chikan te bila laskan las pas beyike, hich nish te nich anile, yameshkas swakol taskabik urut. Shi te Jesuse. Hichko tayotanik te no poeletike, te hala yalbes koplal te Juan akichae. Te kalal kotik te tabantis sobos baik te ansviniketike, nomsahtel tas tohol Jesus tul vinik, tals kehans ba tas tohol, hich layal. Kahwal, wokolu, kushtay bonte nichane, yun yashtup yik spisil ora, bayal swokol yun, bayuk nash chay, bayal vuelta chayista ka, sokta ha, lakik istel dito tas tohol te no poheletik une, hauk meto, mahu yu unik skolta yel. Shi, layal te Jesuse. Bidil ayesh khaesh, te mayuk bischune avotanik, tas tohol te Diose, sok te malikuk te avotanike, hayeb meshan kal te yahpuinishe, hayeb meshan kal te yahtsik beyesh, te bidil ayeshe, ik moniktel te kereme. Shi, te Jesus layal bey mandal te pukuhe,
hich lok tayo tan te kereme, kashel le kub yun, patil te no poaletik yune, las koponik tas tukel te Jesuse, las sokobeyik yai. Biyun te mahu kuntix lokasel hotik te pukuhe. Shik, layal te Jesuse. Yun mayuk shunkel abotanik talek. Hamal yakal beyesh te ayukis shunkel abotanik te buk te bitil sbak mostasa te bikit nashe. Yeshu yawal beyik in vitsto. Lokan baelito baan tayan kinal. Te meyagute hichnish yeshkot ta pasel abunik. Mayuk bila mashu abunik spasel te hichuke. Hauk meto mashu te lokesel pukuhetik te pahalsok into. Hato te meya pasik ayuno tas koponel Dios yune. Shi te Jesuse. Te kala las fuinshans baik tabel taskina Galilea. Te Jesus hich layal beyayik te no poletike. Te nichanile yamesh ago taskap te ans viniketike. Yame yakik talachel hauk meto ta yoshebal kal yame yich chak kushesel. Shi. Te no poletike bayalas meliotanik yun te bila layale. Te kalal kota lum Capernaum te Jesus sok te no poletik yune. Te machatikes sobik takin huhun havil yun te templo ta Jerusalén tals koponik te Pedro hich la yalik. Siapa yak te maestro abunik te chep drag matakin, ay tak ana yun te templo Shik, la yal te Pedro Jak. Shi, hich och bael tan na te Pedro ha nel kopo te Jesuse hich kah yalbe. Simon, bila yaval, macha te yaskambe yik spatan te muk ahvaliletik tabalu milale. Khabal yaskambe yik te yals dichanike, o khabal yaskambe yik te yanlumetike. Shi, la yal te Pedro Hanas te yanlumetike. Shi, te Jesus la yalbe. Hichun libre ayik te yals dichanik hiche. Haok meto, suenta yun mame macha amen yutan yashkot yun. Baan ta timar, chuha ochel te anzuelo, nita lokel te chay te nel yas bate, hach beyaye, teme ya ata a te hun estatero takin te yawak bon, te kune sokouk te abune. Icha bael, baan akahilel. Shi te Jesuse. Sun Mateo capítulo 18. Hich yurail te num sahik tel tastoho Jesus te no poletike la sokobe yayik. Macha te mux koplaliash kot tapante aita ahvalinel te Dios te aita chulchane. Shik. Jesus la yik tel tul alal las te canta yolilik. Sok hich la yal. Hamal yakal beyesh, te memash yana te akush lehale, sok te memapa haluk abotanik yashkot sok te alalitike. Mashu avunik te yawahwalinik te Dios te aita chulchane. Hichun te macha pekel yaksba hich bitil in alalto. Hamemuk yashkot te a tabanti aita ahwalinel te Dios te aita chulchane. Sok te macha hoon tahventa te ayik tas tohol tul alal hich bitil into. Hoon layik onish abi. Macha ka te yayak yaluk ta mulil tuluk te machatik pekel ayik. Teschune honike, halek te lahok yich chukel mukulcha tasnuk, te la yish chokel ochel tas nabilal te mare. Yame yils vokolik, te machatik ayik tabalu milal, taska te ay yalesel ta mulile. Fuerza ay machatik yas yalesvan ta mulil, haok meto yame yils vokol te macha hichas pase. Hichuun, te mejayas yalesa ta mulil te akabe, oja te abakane, boja lokel. Choha bael. Yun khalek te yakuk ochat ta kushinel. Manchuk me koshuat sok okol kabat. Havokol te mes chebal akap sok chebal avakan. Te chohotat ochel takak te mashtups batel kinale. Sok te mechayas yalesat ta mulil te asite. Lok esa choha bael. Yun khalek te yakuk ochat ta kushinel. Manchuk te me pi nash asite. Havokol te mes chebal asit. Yashchohotat ochelta infierno, takak te mashtups batel kinale. Sahta yame abaik, mame ayuk tuluk te mayuk skoplal ta botanik te machatik pekel ayike. Yakal beyesh, te spisil ora ayik ta kanantayel yuun chula batetik yuun te tat te aita chulchane.
Melel te nichanile, tal skoltai te macha chayeme. Mabal hichuk ay tapasel, te me ay tulvinik, te ay jovenik ta kot te schige, te me chay hilel ta be kotuk, mabal yakuk yikitay hilel ta vits, te balun lahunep yovinik ta kohte. Yun yashbasle tel te kot schi te chayeme, te me lasta tel ta lele, hamal yakalbeyesh, binash me yotan yun. Kashich binash yotan yun a te bitil, balun lahunep yovinik ta kot, te maba jovehike. Hananishich, maskan yotan te tatik te aita chulchan te me yashchay, tuluk into te macha pekel ayike. Sok te me ay bila amen las pasbat te avermanoe, baan chapasok. Ak beyasna te bila amen spasoje, te me la yaibats tohol te akope, hichlek ayatis sok avermano abi. Hauk meto, te me mala yaibat te akope, ika bael tul chebuk testigo, sventa yun ay me chaustul testigo etik, yun spisil te bila yawalik te ae. Te me malaskan yaibes tohol skopik uk, albeya yayik sohbol te chun keletike. Te me malaskan yaibes tohol skopik uk te chun keletike, hich me aka kotuk abunik te bitil macha mabash chune te diose, sokish te bitil kan patane. Hamal ya kalbeyesh, te bila ya chukik lito tabalu milal, hich me chukul yashkot ta chulchan. Hananish hich te bila ya chahbanik lito tabalu milal, hich chahbanbil yashkot ta chulchan. Sok ya kalbeyesh shan, te me ay chebukesh lito tabalu milal te ya chap akopik, te bila ya kambey te diose, ya mesh akbotesh yuun te tat te ay ta chulchane. Melel te bantis sobos baik chaostul tasventa tehbile, te ayon a tabay yolelik. Shi te Jesuse. Te Pedro en nopsahtel sokhich la yal. Cajual, haye vuelta yas ante ya pasbe perdón, te que hermano te me yas tas multas tohole. Tik bala te juke vuelta, Shi, la yal te Jesuse. Mash kalba te tik a te juke vuelta, Hato tik a te me juke vuelta yash esma te lajoneps chanvinike. Hichun, ta banti ay ta ahvalinel te Dios te ay ta chulchane, hich koem te bitil ay tul muk ahvalil, las kanjich bey ta venta sbet te abatetik yune. Kalal hach jich bey ta venta sbet te hu tule, ikot ochel tel tas tohol tulvinik te ay lahun mil talento te sbete. Te bitil ma kuyu uns tohel te sbete, la yal mandal te muk ahvalile. Te yayish chonel bael sok yinam, snichnap, sok spisil te bila ayune. Sventa yun hichme yash tohop a te sbete. Hichun te abate, las kehans ba ta yalel wokol tas tohol te yahvale. Kahwal, wokoluk, malay bonshan, yah tohbat spisil ta kunkun, shi tas tohol. Te ahvalile, las nabe yobolil sba. Hich las pasbei perdón yun spisil te sbete, sok las koltai bael. Haok meto te abate, lokel to bael a te las tasba sok tul soy ta abatil, te aisbet jovenik denario yune. Las tsak sok las pitch bay snuk. Tohbon te abete, la yut. Te skoy ta abatile, las keans ba ta yalel vokol tas tohol. Vokoluk, malay bunshan. Yah tohbat spisil ta kunkun, shi tas tohol. Hawak meto, malaskan smalibey, la yak ta chukhibal, hato te me yasto tesbete. Kala la yilik te yantik soy ta abatile, baya las melyo tanik yun. Hich bash cholbeyik yay te yahwalik, spisil te bilakot ta pasele. Hich yun te ahwalile, las tikun ta ikeltel te abate, sok la yalbey, mero amena ta abatil. Hon las pasbat perdón, yun spisil te abete, skah te la valbon wakol yune. Hishnish las kan lahok akushtay uk te akoye. Hichbite las kushtaya te hone. La yut, te ahvalile ilin yotan yun. Hich la yakbe taskap te mahawaletik te yayak ik castigo. Hato te meyasto spisil uk te sbete. Hananishich uk te tat te ay te chulchane. Hich meyas pasbeyesh te me maba ya pasbey abaik perdón. Hutul sok te avermanoe. Shi te Jesuse.
Sun Mateo capítulo 19. Kala lahisyotan takop a te Jesuse, la yihkitai te skinal Galilea, bah te skinal Judea, tas tohos loki kal ta hech muka Jordan. Tsaklinot yun sobol ans viniketik, te las koltai a te chameletike, ay fariseoetik nopsahik tel tas tohol te Jesuse, suenta yun ya yilbe yotan, hich la sokobeyik. Yabas pas te yasute sinam te vinike, ta bilugnas ventail. Shik, la yal te Jesuse. Yumal maba abilojik te bilat sibubil tas hun te diose, menel tas hachibal, Dios las pastul vinik soktul ans. Hich la yal te diose. Has ventail te yayik itais mestat te vinike, yayiks basok te yiname, hunas baketal yashkot tas chebalik te shie. Hich machebukish, hunas baketalik, te macha hunash la yak te diose, hich mas pasta hatel, yuun te ans viniketike. Shi te Jesuse, te fariseo etik hich la yalik. Bistiu hiche te la yal mandal te Moisés te akayich nakanel ta hun te bisventeluk, te ya yikitai hilel te yinam te vinike, sok akayak bey bael taskap, sok akayikitais basok te shie. Shik, la yal te Jesuse. Taska te tulan aotanik, te hich la yak beyesh avikitaya baik, sok avinamik te Moisese, haokmeto, tashhachibal, mahichuk aita pasel. Yakal beyesh te machaya yikitais basok te yiname, te me matas kahuk te mulve las pase, te me yayik yinamin yan anse, ayish ta mulve abi. Sok te machaya yik yinamin te ans te ihkitai bilishe, hich ayish ta mulve uuk. Shi te Jesuse, te no poheletik yun hich la yalik. Te me yun hich ais koplal te vinik sok te yiname. Halek mas nupinotik abi. Shik, Jesus la yal. Mas pisiluk yashkot tayotanik, te me halek te mas nupinike, hato te me Dios yashakbo tayotanik yune. Ay viniketik te eonoko taska te stalel hich ayinik sok te spagetalike. Ay antik eonoko te hich pasotik ta eonoko yuun te viniketike. Sok ay antik eonoko etik te stukel yaspas baik ta eonoko yuun hich yashu yayaks baik ta abatinel yuun te bitil ay ta ahwalinel te Dios te ay ta chulchane. Te me ay macha hich ay ta yutane, hich akas pas. Shi te Jesuse. Ay la yikik tel alaletik tas tohol te Jesuse, suenta yun yas kahambes kab tas holik tas kaponel Dios. Hauk meto te no poheletike, ans komik te machatiki kohik tele. La yal te Jesuse. Mamesh a komik, ak ataluk ta tohol te alaletike. Menel te machatik hichotanik te bitil in alaletik to, hame yash ochik tabante aita ahwalinel te Dios te aita chulchane. Shi. Te Jesus las kahambes kab tas hol te alaletike, patilok bael te a. Ay tulch el vinik tas kopon te Jesuse. Maestro te lekat atukel, bila lek yaskante yahpase, suente yun yashkuchinos bahtel kinal? Shi, la yal te Jesuse. Biu un yaval te lekon te vinikile, tulnash te mach leke, hanash lex tukel te diose, haok meto, te meyakan te yashkushinate, atelinas pasel te bile yayal te mandaleletike. Shi te Jesuse, la yal te chiel vinike. Bila mandaliluk? Shi, hich la yal be te Jesuse. Mame shavai mila, mame shavai mulve, mame shavai elek, mame shavaka bata lotil testigo, ichatamuk te ameatate. Sukushme shavai tabotan te apat ashuke. Hich bitil kush shavai aba atukel te jate, te shie. Shi te Jesuse, te chiel vinik hich la yal. Spisilito, katelines pasel ta keremil totel. Bila yaskashan kuun? Shi, te Jesus hich la yal be. Te meyakan te kashel lek yashkwate, baan chonas pisil te bila ayawune. Keban beya te me baitike, hich me ay akulehal ta chulchan yashkwat. Lame, huenabun zil. Shi te Jesuse, te kala la ya estohol te chiel vinike, baya la smel bael yotan yoon,
Melel bayal te skolehale. Te Jesus kahyalbey te no pohletik yune. Hamal ya kalbeyesh te kuleje vokol ya yahvalin te Dios te aita chulchane. Sok ya kalbeyesh shan. Hich bitil mashku yashkashta aguja te kot kameyoe. Kashem toshan vokol yash ochik te kulejetik tabanti aita ahvalinel te Diose. Shi. Te kala la yayik stohol te no pohletik yune. Chapnas kina la yayik yun. Hich la yalbes baik. Macha mekan kolok hiche. Shik yun. Te Jesus la yilbey sitik. Sok hich la yalbey shan yayik. Te ans viniketike, bashu yunik spasel into. Yan te Diose, spisil yeshu yun spasel stukel. Shi. La yal te Pedro Kahwal. Te jotike hilimish kuntik spisil te bitik ay kuntike. Melek aglenetikatis. Bile yakishtik yun. Shi. Te Jesus hich la yalbey yayik. Hamal ya kalbeyesh, te bi ora ya yich pasel ta ya chil spisil te bitik aye. Te karal yas nakansba taba yutzil smukul naktihip te nichanile. Chaesh uk te akwene honike, yamesh ak botesh a naktihibinik, lah chayep mukul naktihibaletik, yuun yame awayik chahbanwane tastohol, te lah chay chap israeletike. Spisil macha ay biya yikitay hilel tahventa, chikan temesna, sbankiltak, shvishitak, yitzinap, smestat, yinam, snishnap, Oja te skinale, jovenik vuelta yash esma, skelol te yash akbote. Sok yamesh akot kushinuk sbahtel kina. Haok meto, te macha tix babial ayike, slahibal yashkotik. Te macha slahibal ayike, hames babial yashkotik. Shi. San Mateo capítulo 20. La yal te Jesuse. Te bitil aita ahvalinel te Dios te aita chulchane, hapahal sok te tulvinik te sapto a te loxle ya atele. Sventa yun yas pastrato ta tsobel te tsusube. Las chap sok te atletik yune te yas to hun denario takin te hun kale. Hich las tikum bael ta atel ta bay te tsusubiltik yune. Lokshan bael ta nopol baloneb ora, la yil tekatik ta yolil chivich yantik viniketik te mayuk yatelike. Hich la yalbey, banik ta atel, ta bay tsusubiltik kun. Yah tohesh, hich te bitil ay te toholile. La yut, hich batik ta atel, chalokshan bael ta olil kaal, sok ta osheb oras malel te kale, te hun vuelta loke, la yik shan tel yantik, ateletik, sok lokshan bael ta nopol hueb oras malel te kale, la tostashan yantik, te a te mayuk yatelike, hich la yalbey. Bistuk te tohol te keles hunal ka lito la yut. La yalik, yun mayuk macha la yikotik ta atel, shiik. Hich a albotik yun, baanik ta atel, ta bay susubiltik kuun, la yut. Kalalsh ametish kinal a te yahwal atele, la yalbey te mayordomwe. Ik atel te ateletike, ak beyas toholik, ak beyas tohol neluk te machatik patil ochik ta atele. James lahibal ya to te macha nel ochik ta atele, la yut. Hich talik te machatik ochik ta atel tas venta huebish oras malel a te kale. Tsaka la yich stoholik, hun denario takin te hu tule. Pati la yichik tohel te machatik nel ochik ta atele. Las kuyik te kashem ta hun denario takin te yash akbot yichik stukelike. Haok meto, hishdish hun denario takin la yichik hu tul. Te ateletik ora hach smuken ayanik te yahwal atele. La yalik, te viniketik to te talik ta atel, tas lahibal orae, hipnash hun ora te atehike. Bistuk te pahal toholtik la wakbotik soke, menel te hotike, kash wokoltik, ta atel sok la kaibetik kushul, ta lek te kale, shiik ta kop. Te yahwal atele las kopon te tule. Hoitik, malah lolayat, melel kichlah chaptik te hun denario takin yah tohate. Icha te atohole, baan. Te hone,
hich laskan kotan te hich nish ya kakbe uk te machas lahibal tale. Hich te bitil la kakbat te jate. Mabal chikanuk kotan tukel te bila yahpas sok te bila aikune. Yumbal ais bikta labutan yuun te bitil lek te kotane layut. Hich yuun te machatix lahibal aike has babial yashkotik. Yan te machatix babial aike hames lahibal yashkots tukelik. Melel tsobol te machatik ikbilike haok meto mayuk bayal te machatik tsabil yashkotike. Shi te Jesuse. Te biti yakta beel bael tas belal Jerusalén a te Jesuse. La yik tas tohols tukelik nas te lachetul no poeletiune. Hich la yalbe yayik. Aya vayik stohol. Yakotikish ta muel bael ta Jerusalén. Intinich anile Temi yashko akotuk taskab a te tsibo hometike. Sok yame yak beyik castigo tamilel. Yame yakik taskab te yan lumetike. Sventa yuun yame yich labanel yunik. Sok yame yich castigo tamahel tanukul. Sok yame yakik tamilel ta cruz. Haok meto ta yoshebal kaal yame shcha kushtel. Shi te Jesuse. Taltas tohol Jesús te sme te snishnab sebedeo Suene tel te cheb yalatake. Te anse las quejas batas tohol Jesús. Yun aibi eskanbe. Jesús las sokobe. Miyakan? Shi. La yal te anse. Ha te yakok aval mandal te yashnaka. Tul ta va el sok tul ta keshen. Incheb kalatakto te kalal ayata ahvalinel te hate. Shi te anse. Te Jesús la yalbe. Masha nabes ventail te bila yakane. Yabal shu awenik uk te voklachel yash akbotone. Sok yabal shu awenik uk te utsinel yakich te hone. Shi. La yalik. Yak, yashu kuntik uk. Shik. La yal te Jesuse. Melenish a te yash akbote shuk te voklachele. Sok te yavichik utsinel uk. Hish te bitil yakich te hone. Yan te bitil yak anik te yash nakahesh tultah vael sok tultah keshene mahaok aitah venta yakel haitas ventas tukel te tate te machatik ya yak nakahuk te a. Shi te Jesuse. Te kalala ya estohol te lahuntul no poeletike. La yilin tayik te chebike. Te Jesús la yik tel tas tohol spisilik. Hich la yalve yayik. Ya naik te ya yaks baik te ichel ta muk yuns lumal te ahvaleletike. Sok te machatik kahal aike. Tulan yashmandalakik tas tohol te lume. Yan te haishe mame hichuk shapasik. Te meyak anik te muk yashkweshe. Akamea baik ta abatinel. Te me ay macha yaskan te sbabial yashkot awunike. Aka yaksba ta abatinel ta toholik. Hich bitil te nichanele. Mahaok talem yuun te ay macha ya yabatine. Ha talem yuun te yaksba ta abatinel. Sok te yaksba ta lachel. Sventas tohol skolel sobol tahtul. Shi te Jesuse. Kalal yakalik ta lokel bael te a ta bay lum Jericho. Sobol ansviniketik las saktenik bael te Jesuse. Ay che masitetik nakalik te a ta bay te tibe. Kalalaya tohol te yakish tak ashel bael te a te Jesuse. Hach yautayik. Kakwal, te sumbalat tavide. Kushta yamoti. Shik. Komot yuun te ansviniketike. Te manchukesh awunike. Hauk meto tulan awunikshan yuun. Kakwal, te sumbalat tavide. Kushta yamoti. Shik. Te Jesús las te cansba. La yiktel te masitetike. La sokobe yai. Yumbal ay bila yakan ya pasbeyesh. Shi. La yalik. Kakwal, yakan ya hambon sit poti. Shik. Te Jesús las nabeyo bolis baik. Las pikbay te sitike. Ora ham te sitike. Hich las sakrenik bael te Jesuse. Sun Mateo capítulo 21. No posh kotekish ta Jerusalén a kotik te chinlum betfaje te aita bay te vits olival tike. Te Jesús las tikun bael cha tul te no poile tikune
hich la yalbe. Banik tabay inchinlumto te chikan ta ilele. Te me chukul yashko atae kot me burra sok te yale. Tilaik nit boniktel. Te me ay macha ay ya yalbe yeshe albe ya. Hayashtun yuun te kahwaltike utaik. Hich me ora nash ya yakbe yesh tel a. Shi te Jesuse. Hich kota pasel te bilas yalo hilel te alvanes yuun te Diose. Albeya te lumsion. Ila vilik talish temuk ahvalil abunike. Pek elia kosba. Skahtibinetel te yalne burra sok te alal burro te yal te kuch ihkatzil shatme. Te shie. Hich abahtik te chatur no poletike. Hich nish las pasik te bila albotik bael yuun te Jesuse. La yigik tel te me burra sok te yale. Las limbe iskoik tas patik. Hich mos kahtebin te Jesuse. Tas pisil te ansviniketik las lims uik tabe. Sok ay las bohik tel skap te las limik tabe. Te ansviniketike te nel yakalik tabe sok te patil ayike. La yav tayik. Vino shitzi te mata talem ta senta te kawaltike. Shik ta'av. Alal och bael Jesus talum Jerusalén. Chinchonas hachels pisil telume las sohkoyik. Macha meto. Shik. Tas pisil te ansviniketike hich la yalik. Hatte alvane yun Dios. Te Jesús vil talem talum Nazaret taskinal Galilea. Shik. Te Jesús och bael ta templo. Las tenlo que es pisil te macha tiakalik ta chombahel. Man bahel te a. Las bot kimbes mesaik te helpak inetike. Sok nakihit te macha tiakalik ta chomel te sumute. Hich la yalbe. Hich bubil hilel ta sunte Diose. Te nae, snael skopanel Dios bil. Te shie. Hauk meto. Te haishe la kat punikish ta schen eleketik. La yut. Teita templo no psahik tel tas toho Jesus te masitetik so kosho etik. Hich las koltai. Te volvane sacerdote etik sok te sibohometike. Irin yotanik yun te kalala yilik te chah paterik te las pas te Jesuse. Sok te laya ix tohol te hich yakalik ta autas toho Jesus ta bay templo te alaletike. Hey, que la ven amutzil te sumbalat David. Te shike. Hich la yalbeik te Jesuse. Yabala vais tohol te bila yakalik ta yalel in alaletikto. Shik. Te Jesus la yalbe. Yak. Yumbal mayuk avilokik tas hun Dios te haishe. Te bitil kitsibu bile. Tas venta ye alaletik. Sok tas ventas ti chul alaletik. Te bitil kelaven yutzil yayich kahin tayel te abile. Te shie. Shi te Jesuse. Te Jesus la yikita hilel te mukulume. Bah talum Betania. Te ikash akubal yun a. Tasakubel kinal suh chan bael ta mukulum te Jesuse. Ay ta vinal. Layil pet igote ta tibe. Hich nupsah bael te a. Hauk meto. Mayuk sit kostabe. Puru ya benal nas ay. Te Jesus hich la yalbe te igote. Mayuk bi ora ya wakshana sit. La yut. Ora nash take te igote. Te kalal hich la yilik te no politike. Chahpnash la yilik. La sohkubayik te Jesuse. Bidil aya te take ta oranash te igote. Shik. Te Jesus la yalbeyayik. Hamal ya kalbeyesh. Te maish chunke la botanike. Sok te me mashaval ta botanik. Te mahichuk yashkote. Ya me shu ta pase la bunik uk. Hich te biti la pasbe te igote. Te me ya valbey invitsto. Lokan bae lito. Chohaba ochel tamar. Te me ya gute. Hich yashkot ta pasel. Spisil te bila yak anik tas koponel te Diose. Yash akbotesh. Te me hich achunehike. Shi te Jesuse. Kalal tal ta templo te Jesuse. Hachemish ta pihute swane a te tal ta koponel yun te volvone sacerdote tike. Sok te principaletik yun te lume. La sohko beyik. Bante la vich avatel tas pases pisilinto. Mach la yak bata avatel.
Shik, la yal te Jesuse. Hichon uk, ay bilea jokobeyesh. Te me aval bonike, hon uk ya me kalbeyesh te bikatel kicho taspaselinto. Macha la yakbe yatel ta yakel icha te juane. Jabal te diose, o jabal te viniketike. She, hich hach ya nix tukelik. Te me yakaltik te ha agbot yatel yun te diose, ya me yalbotik. Bistik mala chunik te bila la yale, ya me yutotik. Sok te me yakaltik te ha agbot yatel yun viniketik, ya me shitik te lume, yun aita yotanik te ha almane yun dios te juane. Shik ta ya amel. La yal beyik tsin te Jesuse. Mahnatik. Shik, la yal uk te Jesuse. Hichon uk, mash kalbeyesh te macha la yakbon katel taspasel spisil into. She, sok la yal te Jesuse. Bishi abotanik yun into, ay tulvinik te ay cheps nichnap. Hich la yalbe te tule. Nichan, yamesh ba ta atel ta orato, ta bay te tsusubiltike, la yut. La yaltes nichane, mahkan, she. Hawak meto, pati la sutes yotan yun te bila la yalbe testate. Hich ba ta atel. Te vinike, las kapon te yan nichane, hich nish la yalbe uk. La yal te kereme, yakuk, tat, yashbon, she. Hauk meto, ma bat. Macha tas chebalik avai, te las pasbe te bila las kanyotan testate. Shik te Jesuse, la yalik. Ha teslaviale. Shik, te Jesus hich la yal. Amalia kalbeyesh, tehkan patanetik, sok teh mulavil ansetike, yamesh nelahik ochel abunik, te ya tabanti aita ahwalinel te diose. Melel tal te juane, la yak beyesh atunik, sbelal te bila to tapasele. Hauk meto, mala chunik te bila yal beyeshe. Yan tehkan patanetike, sok teh mulavil ansetike, las chunik stukelik. Yan te jaishe, manchuk te melavilik te hich yak ta koel tapasele, mabala suhtes abutanik, sok mabala chunik. Ayavayik stohol, yan sen Jacob, ay tulvinik, te las tsun susubiltik taskinal. Sok las hoy ta tzak, las hok beis chenal, te spitz hibal sit te susube. Sok las tzakoy muel il hibal kinal na. Sventa yun ya yich kanantayel, te a te susubiltike. La yak hilel ta ventenel, yun ateletik, te susubiltik yune. Sok bah ta kubul kinal. Kala las taish yorail ta tulel sit te susube, las tikun abatetik ta kaneltel te hayeb yashkot ta sventa te susube. Inte ateletike, las sakik te abatetike, tu las mahik, tu las milik. Sok tu las chohik ta ton, te yahval kinale, las tikun shan tsobol yan abatetik. Kashich te biti las tikun ta nelale, te ateletike, hishnish las pasbeyik, te biti las pasbeyik te yantike. Tas lahibal, las tikun bael tes nichane, yun la yal tayotan, te nichane, yeme yichbonik tamuk, shi tayotan. Yan te ateletike, la yilik te has nichan, yahval kinal te taleme, sok las naik, te hayashhil tas venta te kinale, hichun la yalbeis baik, halek miltik, yun hotik me yashhil tas venta tik te kinale, shiik. Hich las sakik, las lokesik bael tas pat susubiltik, sok las milik. Kalal yashtal te yahval susubiltike, biyas pasbe yavai te ateletik yune. Shi te Jesuse, la yalik. Ya me estás la gente casel te machatik aminike. Ya me yak beitas venta yan ateletik te tsusubiltik yune. Ha te yasnaik yak el juhun vuelta te hayeb yasitin te tsusube. Shik, te Jesus hich la yal. Mabal avilahok te hich yal tas hun Dios, te ton te malekuk la yilik te pas naitike, ha yip tahip chikina kotis tukel, has paso te kahwaltike, chap nash kinal yakaitik yun te shie. Hich yun, yakalbeyesh, yamesh pohbotesh lokel ta volilik te bitil, aita ahvalinel te Dios te aita chulchane. Hame yashkot tas ventaik, te machatik yasitin yunik taleke.
inteton yakale, teme ay machayas yales ba a, yamesh lila te a, sok teme yash netot yuun te tone, kashel metan yashkil yuun. Shi te Jesuse, te volvane sacerdote tik, sok te fariseo etike, te kala la yaix tohol te senya kopetik la yal te Jesuse, las nais tohol te has koplalike. Yo tankan sakik hakmeto, la shiik te lume, yun koem tayotanik te ha albane yun Dios te Jesuse. Sun Mateo capítulo 22. Te Jesús kashantakop tas toholik tas venta senyakop, hich la yalbe yaik. Te bitil yashkot ta ahvalenel te Dios te aita chulchane, hich koem te bitil aihtul muk ahvalil las paskin yuun te yashnuhbin te snichane. Las tikum bael abatetik te yashbayik tel te machatik ikbilik ta yilel te nuhbinele. Haok meto malas talik. Las tikun shan yan abatetik hich las pas bael ta mandal. Albeya te machatik ikbilike. Chapalish kuun te velile. Lakakish ta milel te toro etik kune. Sok te hufpen chambalametike. Spisil chapalish. Hichun like me ta yilel ta ora te nuhbinele. Utame shi te ahvalile. Te machatik ikbilike. Mayuks koblal kota yotanik te ikele. Tehtule bahta atel ta baitiskinale. Te yane bayay chon bajel. Inte yantike las sakik te abatetik yuun te muk ahvalile. La yutzinik sok las milik. Te kala la yais tohol te muk ahvalile. Bayal ilin yuun. Hich las tikum bael te soldavetik yune. Bas milik te milavaletike. Sok las chik beyik te slumalike. Te muk ahvalile. La yalbeit zin te abatetik yune. Chapalis pisil te kine. Haok meto. Te machatik ikbilike. Chikan te manish haok yunik a. Hichun baanik ta mukul beetik ta tilum. Ik ektel ta yile nuhbinel spisil te macha ya ta abaik sok te a. Layut bael. Hich abahtik ta bebetik te abatetike. Las sobik tel spisil te machatik las tas baik soke. Kapal talik sok te machatik lekike. Sok te machatik amenike. Hich no ta ula tesnae. Kalal och yil yula te muk ahvalile. La yil tulvinik. Te a te mahaok uul sventa il nuhbinel teslapoje. Hich la yalbei. Hoitik. Bitil ay a te ochemate lito. Te mahaok uul sventa il nuhbinel te alapoje. La yut. Te vinike ma kopoh yuun. Te muk ahvalile la yalbei te abatetike. Chuk beyaskap yakan. Choha bael ta kehel ta ihkinal. Ta banti yashko yok etaisba. Sok te yashko sketsulay ye a la yut. Melel tsobol te machatik ikbilike. Haok meto. Tepnash te machatik tsabilike. Shi te Jesuse. Hichun te fariseo etike bas chap skopik te bin yayut yayak bayik helavuk skop te Jesuse. Hich las tikunik bael tas tohol chaustul te nopoelitikiun te fariseo etike. Sok chaustul te macha junio tans bayik sok te erodese. Hich tal yal bayik te Jesuse. Maestro, nautix tohol te bitil puros melelil te bila ya avale. Sok nautic te bitil hamal yabak ta nopel te be yun te diose. Mayuk macha te ya shivat ta kop tas tohol. Te melel mat sabiluk nash avun ta sit yelav te macha ya avich ta muke. Alakaitik te bitil kuem ta votan. Yabalstak te yahtohtik patantik yun te cesare o mastak. Shik. Te Jesús las nas tohol te bitil malekuk te bila ay te yotanike, hich la yalbei. Chalam te avotanike. Biyuun ya vilbonik kotan, akbonkil sehpuk te takin ya tohik a te patane. La yut, hich la yak beyik yil hun denario takin. Te Jesús hich la yal. Machas lokomba te avilik te a. Sok machas bil te nakal te a. Shi, la yalik. ¡Te cesaré! Shik, Jesús la yalbe yayik. Te bila hayuun te cesare,
akbeyekme hiche. Sok te bila hayu un te diose, akbeyekme uk. Shi te Jesuse, te kalalayayis tohol te hich layale, bayal ayanyotanik yuun, sok layik itaik hilel, hich bahtik. Hananis kalelal a te tas koponik Jesus te saducevetik, te ayalik te mayukcha kushele, hich la sokubayik in ayeto. Maestro, la yal hilel te muesese, te me ay lahtul vinik te kushur hilel te yiname, te me muayuk hilel snichane, haak ayik yinamin te yitzine, hich me ay tzumbal yashkot tes bankile, te shie, ay hich kota pasel ta koliltik, ay huktul viniketik tes hois baik ta alatayele, te bankilale nu bin. Mayuk snichan hilel te lahe, te meba anse, hala yikinamin te ihtzinale. Hich kota sventa uk te shchevale, sok te yoshevale. Shmelmon lahik tas huk tululik te shmelmon la yinaminik te anse. Pati la uk te anse, ta yorail te chakushele. Mach yinam yashkotas huk tululik. Melesh melmon la yinaminik tas pisilik. Shik, te Jesus la yalbeyayik. Hove kemesh ta kop, yun mabakwem ta botanik, te bil at sibu bil hilel tas hun te diose, sok te bitil ayuel te diose. Melel ta yorail te chakushele, mabayash nuh binikish, sok mayukish nuh benel, yun hich yashkotik te bitil chul abatetik te ayik ta chul chane. Te bitil yashchakush te anima etike, yun bal maba abilokik te bila yalo taskun te diose, his tsibubil hilel, hoon dioson yun te Abrame, te Isake, te Jacobe, te Shie, te diose mahaok dios yun te machatik lahemike, ha dios yun te machatik kushulike. Shi te Jesuse, te kalalayayik stohol te answiniketike, bayal ayanyotanik yun te bila layak tanokpele. Kalalayayik stohol te farisevetik te biti layak mahkuk sti te saducevetik te Jesuse, hich las sos baik, ay tulz ibohom te a, las kan te yayil beyotan uk te Jesuse, hich las sohkobe. Maestro, bin mandaliluk te muskoplal yun tas pisil te mandalile? Shi, hich layal te Jesuse. Kushme shavai te kahwaldik Dios sox pisila botan, sox pisila chulel, sox pisila pihil te shie. Ha into has babial mandalil te mux koplale, te sheval mandalil te pahal soke. Ha into kushme shavai ta botan te apata shuke, hishnish te bitil kush shavai aba atukel te hate te shie. Ha inchep mandalile tikto, has lops pisil te mandalil, sok te bila la yal te halvanejetik yun te diose. Shi te Jesuse, te bitil sobo tos baik a te farisevetike, te Jesus ka sohkobe. Bi yavalik yun te Cristo machas tzumbal yavayik? Shi, la yalik. Has tzumbal te muk ahvalil David. Shik, te Jesus la yalbeyayik. Bitil ay a hiche te kahwal shi te Davide, melel hich akbot yal yun te chul espiritue, te kahwaltik Dios hich la yalbey te kahwale, naklan tasvael kap hato te melakakbat apech ta tekel te akontro take, shi te diose te shie. Albon kai hiche, bitil ay te has tzumbal David te Cristo melel kahwal shi te David yun te Cristo Shi te Jesuse, haugmeto tul mayuk macha la suhtes paluktes kope, sox pisilik la shi sohkoyelyan ayehetik tapatil bael. Sun Mateo capítulo 23. Te Jesus hich la yalbeyayik te ansviniketik sok uk te nopoeletik yune. Te tzibo hometik sok te farisevetike, Schelolinehik Moises tayak el tanopel te mandalil tzibubil hirel yune. Hichun chunaix pasel te bila yayal beyeshe. Haok meto mameshak aenix pasel te bila yaspasik stukelike.
Melel te bila yayalik ta pihup tesvaneje, mas chunix pasels tukelik. Hapahal koemik sok te machatik, yas tsalik ikatzil, te kash al te mash lik ta kuchele. Te haya yak beyik skuch te ans viniketike. Yans tukelik, mas yak chishuk sbiktal skabik, tas likel, spisil te bila yas pasike. Hanash sventail yunik, te yash ichotik ta muk yuun te ans viniketike. Melel yasmulanik smuk tesel te chin shkashail, versículo etik, te kaemik tas chukel tas kabik, sok tas tibaik, tas pisilik sok teslumale. Sok yasmulanik te kashnat, te tsitzmal sku yaslapike. Sok yasmakik ta ora tes babial naktihi baletik, tabay te vei baletike. Sok tes babial naktihi baletik, sventa ichel tamuk, tabay te sinagoga etike. Sok yasmulanik te yashpatbot yotanik, ta comonsitil, tabay yolil chivich. Sok yasmulanik te maestro, yash utot yuun te ans viniketike. Yan te jaishe, mamesh akanik te maestro shi akoplalike. Melel avermano abaik ta pisilik, sok tulnash maestro ay awunik. Mame ayuk tuluk, tabalo milal te yakuyik, ta tatik. Melel tulnash te atatike. Ha te macha ay ta chulchane. Mame shamulanik te ahbalil shi akoplalike. Melel tulnash ahbalil ay awunik, habi hati Kristoe. Te macha muk ay ta tohlike, ak ayaksba ta abatinel abunik. Melel te macha kahal ya yaksbae, pekel me yashkot. Yan te macha pekel ya yaksbae, hame kahal yashkot stukel. Yame abil avokolik tsibo hometik, fariseoetik, te chalam avotanike. Melel amako hikish ta yabe koem, te stiil ta banti ay ta ahbalinel te Dios te ay ta chulchane. Mabayash ochesh te a te jaishe. Sokma shabagik ochel te machatik yaskan yash ochik te a. Yame abil avokolik tsibo hometik, fariseoetik, te chalam avotanike. Merel te jaishe, ya poh beyix bilukik te meba ansetike. Sok hal ya koponik Dios ta komon sitil. Sventa yuun kichme yash kuyotesh a te lek avotanike. Hichun te jaishe, kashem toshan castigo ya bichik atukelik. Yame abil avokolik tsibo hometik, fariseoetik, te chalam avotanike. Melel te jaishe, bayuknash yash benesh, tas pamal balumilal, yun avotan ya wakik ta judi oil, te yanlumetike. Haok meto, te melaschun avunike, kashem toshan hich castigo ya yich a te bitil te jaishe. Yame abil avokolik, masit volvaneketik, te hich ya valike. Teme ay macha hanash estabe ta alels bil te temploe, mayux koplal stukel. Yan teme halas tabe ta alels bil te oro yuun te temploe, fuerzame ay bila yashkotas ventas tukel te shaishe. Bolesh, masitesh, bila a te mux koplal, jabal te oro o ha te templo, te yashchultes te oro Sokich yavalik shan te jaishe. Teme ay macha yastabei ta alels bil te skatihib, chiki bals mahtante diose, mayus koblals tukel. Yan teme hayastabei ta alels bil te smahtan diose, fuerza me ay bila yashkotas ventas tukel te sheishe. Maasitesh, masha naik inal. Bila a te mux koblale, habal te smahtan diose, o hates chiki bal te ha chultes bil yuun a te mahtanile. Melel te macha yastabeta alels bil te chiki bals mahtante diose, halastabeta alels bil uk te bila ay tasbae. Sok te macha yastabeta alels bil te temploe, halastabeista alels bil a te Dios te nainem te a. Melel te macha yastabeta alels bil te chulchane, halastabeista alels bil uk te smukul naktihip te diose, sok te Dios te nakal te a. Yame abil avokolik tsibo kometik, fariseoetik te chalam avotanike, melel hanash yavak beyik smahtanin Dios, juntas la junebal te hierba buena, sok te eneldo, sok te comino, yante bila mus koblal ta pasel, te ayal te mandalile, hamayus koblal ta botanik stukel, hich bitilin to, ha te bila to ta pasele, te kushul otanile, sok te chungel otanile,
hayaskan pasel abunik, sok uuk te yan te yakalesh tas pasele, masit ik vanehesh, hamash akan abikik te chin use, yan te kameyoe, hay abikik hoel skohtos tukel, yame abil avokolik tsibohometik, fariseotik te chalam avotanike, melel te haishe, hanash ya sap beyik spat te basoe, sok te platoe, haok meto, te yutile nogel te a te eleke, sok te bila ma tohuk ta pasele, masit fariseo, neel sha sap be yutil te basoe, sok te platoe, hich melek yashkot uk te spate, yame avil avokolik tsibokometik, fariseotik te chalama wotanike, melel ha pahalesh, sok te mukenal te buen sak bombilik te spate, haok meto, nogel ta bakel anima te yutile, sok spisil te bitik ilaibile, hichesh ta ilel te haishe, ta mero melel, tohesh nash ta vinikil yilel, tas tohol te ans viniketike, haok meto, nogel ta wotanik te chalam otanile, sok te mulile. Yame avil avokolik tsibokometik, fariseotik te chalam awotanike, melel te haishe, ya tzako beis mukenal te nameik inal alvaneketik yuun te diose. Sok ya chal beyik tzakul smukenal te machatik to yotan lahike. Soki chavalik te ha kushulokotikish ta kinal sok a te nameik inal mehtatike, ma balakak batik tas mirel te alvaneketik yuun dios te hichuke shaesh. Hich ya wakik ta nael te bitil khanish yalsnich anesh, hirel te machatik las milik te alvaneketik yuun te diose. Hichun lahinex hu te sel ta pasel te yatel te nameik inal ameatatik te hachem ta pasel yunike. Stsum balesh te aval chanetik. Bitil kan akolta yabaek ta castigo ta infierno. Bitil kan kolanik lokel te a. Hichun yamehtikum beyeshtel te alvaneketik. Sok te machatik espihilike. Sok te pihup tesvaneketike. Haok meto aihtul te ya milik ta cruz. Sok ayan ya mahik ta sinagogatik, sok te anutsik lokel ta lumalike. Hichun te kaishe, hamiashko ta venta ex tohel, te la yich malel shichel, spisil te machatik toh yotanik, te lahemikish tele. Hichbitil te abel, te la yich malel shichel, tas kachibal. Hato kalal ta Zacarias, te snichan berekiase, te la yich malel shichel tabay olilal ayuun te chikibal smahtan Dios, sok te templo hamal ya kalveyesh, hame ya kuchik ta pisilik, haesh te kushulesh te kinal ta orato. Jerusalén, Jerusalén, ya milik te halvaneketik yuun te Diose, sok ya chohik ta ton te machatik, tikumbilik ta kop ta toholike. Bayal vuelta te kan, sok beyesh, te avala nichanike, hich bitil ya sop yalatak ta yanil shik te memute. Haok meto malak anik. Aya me avaix tohol, hochol me yashkil te alumalike, ya kalveyesh ta ora bael to. Ma bayavil bonik shansit, hato te me avalik, bina shutzil te machat talem, ta sventa te kahwaltike, te me shaishe. Sí, de Jesús. Sun Mateo capítulo 24. Kala lok bail Jesús ta templo, no sahiktel te no poeletikune, kahyak baikil te mukul tsahkubil naitik yuun te templo La yal te Jesús. Yakalesh bal ta yiles spisil into, hamal yakal beyesh, spisil me yayich hinel, mame ayok pihuk ton, te kahal yashil tasba te yan tone. Sí, te Jesús. Te kalal aikish ta vits oli baltike, te Jesús las nahkans batea, te no poheletik yune, stukel nastalsk oponik, hich la yalik. Albotik kaitik te bi ora yashkot pasel, te bila la valbotike. Sok te bisenye yash chikna ta ilel a, te kala yash talatishe, sok te haisha a te slahi bal kale. Shik, la yal te Jesús. Sahta ya baik, mame macha yaslola yesh. Melel aymet sobolik, yeshtalik, te yichobon, bil, taskopike. Hich me yayalik, hoon Kriston, shik me. Aymet sobol tahtul te yashlahik ta lola yel yune. Sok ye ma vaix tohol te ay guerra lumto, sok te ay guerra ta kubule. Hawak meto,
Mamesh nik abotanik yun. Melel puersa me hich eshkota pasel. Hauk meto, mato hauk tes lahibal kale. Melel yamesh hats controins baik te nacionetike, sok te muk ahwaleletike. Yamesh hats controins baik ta guerra. Sok yamesh tal bayal binal. Sok chamel, sok tula nikel tabayuk. Tas pisilinto, skach ibal tonash, skushul te voklachel yashtale. Yamesh akotesh ta utzinel, sok ay me yashlachesh ta milel. Yame avichik ilayel yun spisil ansviniketik ta sventah biil. Ay me tzobol tahtul yascheba yotanik, sok yamesh hach yilais baik, sok yamesh hach yaks baik ta kabal. Sok yamesh chikna tzobol lotil alvaneketik, hichme tzobol tahtul yashlahik ta lolayel yun. So ay me tzobol tahtul yaschaish kushul yotanik, ska te esmahish ta pases pisil te bila amene. Yan te macha yashkuch yun kalal tas lahibale yameshkol. Sok yamich pukel te lek yachilkop tas pamal balumilal te bitil ay ta ahwalenel te Dios ta chulchane. Sventa testigo yashkot tas tohos pisil nacionetik. Hato te menuk ta pukele hichme yashtal tes lahibal kale. Te alvane yun Dios te Daniels bile la yalbe hilel skoblal te hinvane te yasboltes te chul avilale. Te macha ayil te bila tsibubilito ak amesnas tohol. Te kalal yavilik te yashkota pasel te bila la yale. Aka anukik bael ta vitstikil te machatik ayik ta skinal Judea. Te me ay macha muem ta yamakuls bates nae. Te me kohtele mamesh ochan tasna ta yichel lokel te sbiluke. Sok te me ay macha baem ta kaltik a. Mamesh suchan tasna ta yichel bael te skue. Obol mes baik te ansetik te yikohik alal tas chuhtike. Sok te ay chul alaletik yunike. Koponek Dios yun te manchuk yoreluk invierno a. Sok te manchuk hauk skalelal a te kush otane. Yameshtal bayal buklachel. Te mayuk bayhich koem ta pasel ta sachibalto tel balumilal. Sok ta orato, sok ta patil bael. Te manchuk yaguk skombeis skalelal te Diose. Mayuk machi eshkol tuluk te hichuke. Hawak meto chapalesh yun te yayich komel taska te machatik sabilik yune. Te maay machaya yalbeyeshe ilabil li ayishto te Kristo te meshie o ayal te yane lum ayishto te meshie. Mamesha chunik ay me yash chikna lotil Kristo etik sok lotil alvaneketik. Yame yakta ilel muk senya eletik. Sok chap at eliletik. Bayalmeya yayik lolayvane, te yakuk shu yunike, hasta yotanuk lolayik uk te machatik tsabilik yun te Diose. La me kalbe yesh neluk, hich un te me ay macha hich yalbiyeshe, ilabil ayishta hochol kinal te meshie, mamesh baesh te a. O te me yayalik, li ayishto ta yutil na te meshie, mamesh achunik. Melel te kalal yashtal te nich anile, hich me yashchikna tel te bitil, sansebal te yashlem tel tas lokeb kaal, kalal to tas maleb kaal. Te banti chaval sbaketal te bil allacheme, te yastops baik tel a te shulemetike. Te me kashis kalelal a te voklachel ta utzinile, yash ikup te kale, sok ma bayayak shohobil te ue. Sok yameshchay koel ta chulchan te eketike, sok yame yich tihel te bitik ay yipik ta yolil te chulchane. Hich me yashchikna ta yolil chulchan te senya yuun te nichanile. Spisil ta chap ansviniketik te ayik ta balumilale. Yame shkah yok etais baik. Sok yame yilik te nichanile. Yame yilik te yashtal ta bay tokal ta samalul chulchan. Sok yuel sok ay bayal shohobil te yutzilale. Te kalayesh ok tulan te ok ese. Yamesh tikun bael te chul abatetik yune. Yamesh bas tsobiktel tas chan kechelul kinal tas pamal balumilal te machatik tsabilik yune. Te bila la kalbiyeshe no paik tas venta bitil ay ti igo te e. Melel te me yakish ta achubel te skapkabe. Sok te me yakish te yashubel te yabenale. Hich me ya naix tohol te no polishtel te beranoe. Hananish hich te me la vilik. Yakta koel ta pasel spisil te bila la kalbe yeshe, hich me ya naix tohol te nopol ayish ta tina ele.
Hamal ya kalbeyesh, matosh lahik a te machatik kushatik ta kinal ta orato, te spisil yashkot ta pasel te bila la kalbeyeshe. Yashlah te chulchane, sok te balumilale, yan te kope, mashlas koplals tuke. Hauk meto, mayuk mache yasnas tohol te bi ora, sok te bi kalil, yashkot ta pasele. Masna uk te chul abatetik te ayik ta chulchane, hanash yasnas tukel te tate, hich bitil ta yorail te noeje, hananish hich te kalal yashtal te nichanile, melel te kalal matoshtal a te pule male, hunash yotanik yakalik ta bel, ta uch bajel a, sok yakalik ta nuh binel a, sok yakalik ta yakel nuh binel a, hato te kalal och ta barco te noeje, malas naiks tohol te bila yashkot ta pasele, hato te tal te pule male, hich lahik ta spisilik, hananish hich te kalal yashtal te nichanile, melel ta baiche viniketik te suenes baek ta atel ta kaltike, tulyash ikot, sok tulyash ikitayot, sok ta baichep ansetik te suenes baek ta huch matze, tulyash ikot, sok tulyash ikitayot. Hichu un te kaishe, vikiluk me asitik, yun manabilu ka unik te bi ora yashtal te awahwalike, naik me hich bitil into, tegos nas tohol te yahwal na, te bi ora yashtal te eleke, vikil sitas malayel te hichuke, sok malayak ta hamels na te hichuke, sok malayak bahtuk ta el kanel bael te sbiluke, hananish hich te kaishe, chapalukeshme ta malayvane, merel mana biluka unik, te yavil talish a te nichanile. Macha a te abate junio tan sok te aispihile, ha te yash akbot sventain te abatetik yuun te yahwale, sok te yayak bes velik, ta mero yorael ta juhun vuelta te yashveike. Binash me yutzil te abate, te mehichakal ta spasel a te kalal yashtal te yahwale. Hamal ya kalbeyesh, te yahwale, ya me yak bes ventain bes pisil te bila ayune. Yan te me amen yotan te abate, hichashkah yal ta yotan, te mashtal ta ora te yahwale. Sok yashhach sma te shotak ta abatile, sok yashkas hoin ta veel, uch bachel te yakubeletike. Hich te yahwale, ya meshtal te bi kalil, sok ta bi ora, te chayem sta ta malivane a te abate. Ya me yak besto ta lahel, te me yashbat a te banti yashbat, te machatik chalam yotanike. Te me yashko yok etais ba a, sok te me yashkos hetulaye a. Shin te Jesuse. Sun Mateo capítulo 25. Sok la yalshan te Jesuse. Te bitil aita ahwalinel te Dios te aita chulchane, ha pahal sok te ay lahuntul, tek tohom achishetik, te la yichik bael skakik, te bastaik tel te vinik yashnuh vine. Ay khotul te a te ma pihuk yotanike, sok ay khotul te pi yotanike, te machatik ma pihuk yotanike, la yichik bael te yavil skakike, haok meto, ma la yichik bael yase teil te skakike, yan te machatik pi yotanike, la yichik bael te yavil skakike, sok la to yichik shan bael aceite ta juhutul. Haok meto, te bitil khala te vinik, yashnuh bine, tal svayel ta spisilik, hich vayik, ta olel akobal, la yayik stohol ab, talish te vinik yashnuh bine, laik me ta stael bael, shi te ave, hachik ta spisilik, te tek tohom achishetike, kas chahbanik te yavil skakike. Te hotul te ma pihuk yotanike, hich la yalbeyik te hotul te pih yotanike. Ak botih te buk te avase teike, yun mashtil te kaktike, shiik. Te achishetik te pih yotanike, la yalik ta spisilik. Manivan, matikuk a te yashtun kun hotik sok te haishe. Halek ban manaik tel taban te yashchonote, la yutik. Te bitil bainik tasmanel tel aceite a te hotul achishetik te ma pihuk yotanike, tal ta ora te vinik yashnuh bine. Te hotul achishetik te chapalik soks kakike, la suenik ochel ta na ta baikin sven ta nuh binel. Sok la yich makel te tinaele,
Tapatil talik uk te yantik tek tohom achishetike, hich la yalik, kahwal, hambotik te tinele, shiik. Haok meto albotik yuun, hamal yakal beyesh, mahna beyesh abaik, shi. Hich yuun te khayshe, bikiluk me asitik, yuun manabiluk awunik, bikalil sok bior yashtal te nichanile. Tebitil aita ahwalinel te Dios te aita chulchane, hapal sok te aitul vinik te kubul bahte, ne la yiktel te abatetik yune, la yakbey hilel te sbiluke, te stule la yakbey hueb talento takin, te yane la yakbey chep, sok te yane la yakbey hun talento takin, hachikan te hichilel yashuyun sventanel te hu tule, bahtzin, hich te abat te la yich hueb talento takine, bayay man bajel sok, holon hueb talento yuun. Hananishich uk te macha la yich chep talento takine, holon chep talento yuun uk. Yan te macha la yich hun talento takine, basmuk bey talum, las nak bey testakin te yahvale. Bayal kaal tapatil, suhtil te yahvalike. Kahyich bey taventa te yatelike, tal te macha akbot te hueb talento takine. La yich tel sok te hueb talento te holon yune. Hich la yal, kahwal, la wakbon hueb talento takin, y la vil te yan hueb talento holon kune, shi. Te yahvale la yalbey, lek atehat, lekil abatat, sokun abotan tahtohol. Te bitil kun abotan la venta en bon, te bila la kakbat a venta en bon, te buke? Yame kakbat a venta en bon bayal. Lame, ochan, busnaho kabotan sok te abah vale, she. Taluk te macha akbot te chep talento takine, hich la yal. Kahwal, la bakmon chep talento takin, y la vil te yan chep talento te holon kune, she. Te yahvale la yal. Lek atehat, lekil abatat, sok hun abotan tahtohol. Te bidil hun abotan, la venta en bon te bila la kakbat a venta en bon te buke, yame kakbat a venta en bon bayal, lame, ochan, butsnahu kabotan, sok te abah vale, she. Sok taluk te abat te akbot te hun talento takine, hich layal, kahwal, lahna te lom kakate, yun hat yakah te banti mahokat la tsune, sok ya tsop te banti mahokat la vay avale. Ha shivon yuun, hich bahnak talum te atakine, ila icha te bila hat abune, she. La yal te yahvale, amenat, meru chahil abatat, te betil yana te hoon yahka te banti mahokon tsunuhe, sok te yahtzop te banti mahokon la kai avale, hich yuun, halek te lahok avak ta mahanel te takine, sventa yuun te kalal talone, la kichbe sok schol te hichuke, la yut. Sok la yalbe te machatik te katik te a. Hichun, pohbe yaik te hun talento takin yichohe, akbeya te macha yicho te lahonep talento e. Melel te macha ay bila yichohe, yamesh akbochan. Hichme kash bayal bila yicho yashkot. Yan te macha mash ate soke, yamesh pohbot te bila yicho te buke. In abato te mash tune, choha lokel ta ihkinal, teme yashko yok etais ba a, sok teme yashko sketsulay ye a, she. Te kala yashtal sok yutzilal te nich anile, yame sointel te chul abatetike, yashuls nakansba ta bay yutzilal te smukul naktihibe. Spisil ta chap nasionetik, yame ichik tsobeltel ta stohol, chakeh biaslok es a, hichbitil te kanan chihe, te kep yayak te chihetike, soh kep yayak te tensunetike. Yame yak ta svael skap te macha chihetike, yan te macha tensunetike, yayak ta skeshen skaps tukelik. Hichi un te muk ahvalile, yame yalbe te macha ayik ta svael skabe. Laik te khaishe, te binash awutzilik ta stohol te tate. Ochanik, uni naik te utzilal, te chabambil ta ventaik, ta shachibal totel balumilal. Melel te kalal ayon ta vinale, la maklinon. Sok te kalal ay takintii la kaye, la wakbon hakuch,
Sok te kehel talemon la vile, la vikon ochel tana. Sok te mayuk lek kuhpak la vile, la wakbon kuhpak. Sok te bitil ayon ta chame la vile, tal avilon. Sok te bitil ayon ta chukhibale, tal akoponon te a. Yame yut. Hiche yalik te machatik lek yatelik las pasike. Kahwal, bi ora la kiltika te ayate vinal te la maglintikate. Sok bi ora te takin ati la kiltikat te la kaktik haavuche. Sok bi ora la kiltikat te kehel talemat te la kiktikat ochel tanae. Sok te mayuk aqua pak la kiltikat te la kaktik aqua pake. Sok bi ora la kiltikat te ayata chamel, sok te ayata chukibal te ba kiltikate. Yame yut. Hichme ya yal te muk ahwalile. Hamal ya kalveyesh. Te bitil hich la pas beik tuluk into te kermano take. Manchuk te me pekel ayike. Kon la pas bonik poem abi. Yame yut. Te muk ahwalile. Ya yalbeit ziin te machatik ayik tas keshen skabe. Ke habaik tas tohol. Haesh te mero ameneshe. Banik tabay kak te mashtups batel kinal. Tabay chabambil te yash akot te a te pukuhe. Sok spisil te abatetik yune. Melel te bitil ayon ta vinal la vile. Malabakbon veel. Sok te bitil ayon ta takin tii la vile. Malabakbon hakuch. Sok te bitil kehel talemon la vile. Malabikon ochel ta na. Sok te bitil mayuh kuhpak la vile. Malabakbon. Sok te bitil ayon ta chamele. Sok te bitil ayon ta chukiba la vile. Mabatal avilon te a yameyut. Hich meya yalik. Kahwal. Banti la kiltikat te ayata vinal. Sok te ayata takintiil. Sok te kehel talemat. Sok te mayuk aqua pake. Sok te ayata chamele. Sok te ayata chukibal. Te malah kushtay tikate. Yameyutik. Haok meto hich meya yalbey. Hamal ya kalbeyesh. Te bitil makichuk la pas beyik tuluk. Te machatik peke la yike. Kon te mala pas bonik ta tohole. Yameyut. Hichme yashbahtik ta castigos bahtel kinal. Yan te machatik lek yatelike. Yameshbahtik ta kushines bahtel kinal stukelik. Shi te Jesuse. Sun Mateo capítulo 26. Kala la hisho tanta yale especialinto te Jesuse. Hich la yalbei te no poheletike. Anauhik stohol te chepshanish kals kantikin pasque. Te nichanile te yash akot ta kabal a yuun ya mesmilik ta cruz. Shi. Ha yorail te las sos baik te volvane sacerdote tike. Sok te tsibohometik, sok te principaletik yuun te lume. Te las sos baik a tabay yamak uls na te muk sacerdote kaifase. Hich las chapik te via yut ya sakik ta muken te Jesuse. Sventa yuun ya smilik, haok meto la yalik. Mame tsaktik ta yorel te kine. Sventa mame shasisik op te lume. Shik. Aita Betania te Jesus tas na Simon te kail chamele. Te bitil nakal ta vel ta mesa a te Jesuse. Nom sahtel tas tohol tul an te yich of tel perfume te bayals tohol. Ta limeta te pasvil ta alabastro tone. Las malbeitas hol te Jesuse. Te no poaletik la yilik. Ilinik yun sok hachik tak op. Bistuk te tohol chay te perfume. Halek te lahuk yich chonele. Bayal takin lok a. Hich ya yich koltayel a te me baetik te hichuke. Shik yun. La ya estohol te Jesuse. Hich la yalbe yayik. Bistuk ya wutsinik te anse. Melele kil atelil te bila las pasmone. Melel te me baitike spisil ora aita volelik stukelik. Yan te hone mas spisiluk ora te yahueneshe. Te biti las mal bonish ta perfume baketal in ansto. Halas postay bonish a te baketal ta sventa te yakich mukele. Hamal ya kalveyesh tabayuk tas pamal balumilal tabanti yayish cholel te lek yachil kope. Te me yayich alel skoplal a te bila las pas in ansto. Sventa yun hich me yash naot yun spisil te ans viniketike. Shi te Jesuse. Aitul tas lachet tulul te no poletike. Judas Iscariotes bil te bascopon te volvane sacerdote tike.
hich oyal. Bila yavak bonik a te me yakak beyesh tak abik ti Jesuse? Shi, hich las nopik te ayak baik lahunes chavenik ta se plata takin, ora kas nop te Judas te biayu te ayak tak abal te Jesuse. Tas bak alil kin te yasveik wa te mayuk levadura jichohe, hich tals koponik Jesus te no poheletike. Banti akan yash bachap mabat, te alal chi suen tak in Pascua te yahti tike? Shik, la yal te Jesuse. Banik tabay te mukulume, te miashkwa koponik a te tulvinike, hich me shaval beyik. La yal tel te maestro no polish te koraile, ya meshtalon ta na ta veel sok te no poletikun ta spasel te kim pascoe, shitel te maestro ya me abutik. She te Jesuse. Te no pohaletike las pasik te bitil albotik mandal yun te Jesuse, te ikos chabanik a te venil sventa te kin pascoe. Te kalal ochish a te akobale las nakans ba ta veel ta mesa sok te lache tur no pohaletike yun te Jesuse. Yakalik ta veel a te hichka yal te Jesuse. Hamal yakal beyesh, te ay tulesh te ya yakon ta kabale. Shi. Baya las meliotanik yun te bila la yale, tul kah yal bayik te Jesuse. Kahwal, hombal? Shik, la yal te Jesuse. Ha te macha pahal yakontas luchel vel soke, ha me ya yakonta kabal abi. Melel te nich anile, puersa mehichesh kotas venta, te bitil sibubil hilel tas hun te diose. Haok meto, ya me yils vokol te vinik, te ya yak ta kabal te nich anile. Halek te manchuk ayuk ta kinal te vinike. Shi te Jesuse. Kopo uk te Judase, te akabal ta kabale. Maestro, hombal yakakat tak abal? Shi, la yal te Jesuse. Hatnash. La yut, te kalal yakalik te veele, te Jesus la sak te wahe, sok la yal vokol Dios yun, hich la shet, sok la yak te no poelet kyune, hich la yal. Ila, viaik, hahbagetalinto. Shi, sok la sak te baso la yal vokol Dios yun, la yak te no poeletike, hich la yal Melaik ta uchel, ta pisilik, hachchel into, ta sventa te yach el trato te yich malel, sventa perdón, yun smulik te tzobol ta tule. Haok meto, yakalbeye shavaik, te maba yakuchish te yalel susube, hato te kalal yasta yorail, yahuenesh ta yuchel, ta banti ay ta ahvalinel te tate. Shi te Jesuse, te kalal la yotanik tas kahintael te salmo bahtik ta vits olibailtik. Jesus la yalbe yayik. Ta pisilik, yamesh peka abotanik ta tohol in akobalto. Melekis tsibubil hilel tas hun te diose, yahmil te kanan chihe, hich me yashpukik bael ta anel te chihetike te shie. Haok meto, ta patil te kalal chako shemonish tele, yamesh nelahon bael abunik tas kinal Galilea. Shi te Jesuse, te Pedro hich la yal. Machuk te mespisilik yash peka yotanik ta tohol. Yante hone maba yash peka kotan tukel. Shi, Jesus la yalbe. Hamal ya kalbat, hain akobalto, ya mukonta botan oshe vuelta, te matos ok a te mute. Shi, la yal te Pedro Maba yah mukata kotan, yashu yah huinata lahel. Shi, hishnish la yalik tas pisilik uk te yantike, te Jesus sok te no politikiune, kotik te bay chink inal Getsemani sbil, sok la yalbe yayik. Naklanik lito, yeshbah kopon Dios lumto. Shi, la yik sham bael te Pedro sok te chev shnishnab te Sebedeo hasta buen melotan, sok hasta voklahel, hich la yal. Bayal ayon ta melotan, la geloni shekai, hilanik lito te jaishe, pahalme aka vik sitik. Shi te Jesuse, ben shan bael te buk te Jesuse, te las tinas bakuel kalal ta dum tas koponel te Diose, hich la yal. Tat, tego shu te mashkota venta in voklahelto, haok meto, mame haok yah pas tes angel kotane.
Aka pasuk te bila yaskan abotan atukele. Sí, suhtel te a tabay hilem te no politik yune, wayatik hulsta, hich layal bay te Pedro Yumal makwa unik te pahaluk lah vik sitik hunuk ora te hichuke. Vik amea sitik kopona ik Dios. Svenda yuun mabayash yalesh yuun te yilhibal abotanike. Melel ayips tukel te abotanike, hanash te abaketalik te mayukipe. Sí, hich bah tas chebal vuelta tas kaponel te Diose. Tat, te me puerse yashkash vokole. Aka pasuk te bila yaskan abotane. Sí, cha talsan te a tabay hilem te no politike, wayatik hulsta yam vuelta, yun meru bayal te swayelike, hich la yikita shan hilel, bas kapon shan Dios ta yoshebal vuelta, hich nish la yal te viti la yal tas babiale, sok talsan yam vuelta tabay te no politikune, hich la yal beyayik. Yumbal yatush vayesh, sok yatobala vichik leva, ila velik, kotish yurail te yash akota skap mula viletik te nich anile, hachanik, yash botikish, talish te macha ya yakon takavale. Sí, te Jesuse, yak to takop a te Jesus te tal te Judase, te tul te slachay tulul te no politik yun te Jesuse. Suene tel sobol ta tul te yichuhik tel spunyalik soks te ik, hati kumbilik tel yun te volone sacerdote etik sok te principaletik yun te lume. Te Judas te akaban takavale, la yalish tel ta be te bila senya yayak ta ilel a te Jesuse. Te mach yashko butsiye, hame abi, shukaik me. Sí, tohtel tas tohol Jesús te Judase, hichko yalbe. Talón, maestro. Sí, sok las buchi, la yal te Jesuse. Hoitik, bila tala paz. Sí, ora las sakik te Jesuse, las chukik bael. Ay tul te machas pune te Jesuse, las tas lo que es puñal ta ora. Las bohbe lo que es chiquín te yaba te muk sacerdote. Jesús la yalbel. Quejatas nate apuñale. Merel te macha yayak puñal, puñal nish yayashlah u. Akuyo bal te mashu kuun, yakambeh tat te yaskolta yone. Yamestiku montel ta ora, kashem ta lahchaitik te chul abatitik te hichuke. Haok meto, bitil makan kotuk ta pasel, te bila tsibubil tas hun Dios, te yayal te puersa hicheshkot ta ventae. Sí, te Jesuse. Hich las kopon te machatik talamik ta tsakabe. Yumbal elekon te tala tsakonik soka puñalik, soka teik. Merel kuhon kaal nakalon ta pihuk tesvane ta templo ta wolelik te hone. Mala tsakonik te a. Haok meto, hayash kotish ta pasel spisil te bila tsibubil hilel yun te alvanehetik yun te Diose. Sí, te Jesuse. Spisil te no politik yun te Jesuse, la yikitaik hilel, bahtik ta anel. Te machatish kotuk sakik tel te Jesuse, la yikik bael tas tohol te muk sacerdote Caifase. Te sobos baik a te tzibhometik sok te principaletike, hish te Pedro nam tzah la yik bael tas aklinel, hatuk alalta bayamak usna te muk sacerdote. Te och bael uka, sok las cuentas nakle te policía etik yun te templo Yun yayil te bitil yeshkota lok el te Jesuse. Te volvane sacerdote etik sok te principal etike, sok ta spisil te mukul sobleh yunike, las leik lotil testigo etik sventa yun hik yeshu yayak ikalahel te Jesuse. Hak meto, mayuk smulas tabeyik, manchuk te metsobol te mach atal yalik te bilah mameleluke. Sok tas lahibal talshan cheb lotil testigo etik, te hich la yalike. Invinicto la yal, yashu yahin te templo yun te Diose, sok yashu yachapas shanta oshem nashkaal, shi la kaitik. Shik, las tehkans bahachel te muk sacerdote, sok la yalbe te Jesuse. Yubal maik bi aval yun, albo tik kaitik, te bid ayak oplal te la yalik ta testigo kop. La yut, haok meto, te Jesuse al mag opo, hich yun te muk sacerdote la yalbishan.
Ya me aval tamelel tas tohol te kushul Dios. Te me haat Cristo a te snichanat te Diose. La yut, las hak te Jesuse. Hich te biti la vale. Sok ya kalbat. Ta ora vaelto, ya me avil te nichanil nakal tas vaels kap Dios te ayuele. Sok te yashtal ta tokal tas hamalul chulchan. Shi, te muk sacerdote las chis koyuun te bila la yal te Jesuse. Hich la yal. Las tui bakopta te Diose. Vistu shayan testigo etikuntik. Ta ora to la vai bei Cristo hol te stoi bakope. Bia valikiun. Shi, la yalik tas pisilik. Yas kanyas lah yun tes mule. Shik, hich ka stup kabayik sik yelaw sok layak bayik mahel. Sok yan las pag bayik ta mahel te site sok layal bayik. Te meja te Cristo ata kope. Ala kaitik te mach alas mahba te asite. La yutik. Te Pedro nakalta fuera te llamak ulna. Te nomsah te tul criada tas tohol te hich albot yune. Te haate, ha hoy abasok te Jesús te talem tas kinal Galilea. Shi, te Pedro las mukta yotan tas toholik. Mahna te bila ya valbone. Shi, te Pedro yakista lok el bael da tinel a te ilot yun yan criada te hich kahjal bay te mach atik te ayik a. Invinicto, la soin ok te Jesús te Nazarete. Shi, te Pedro las mukshan ta yotan sok la yak ta testigo te Diose. Gilo con Dios te mahna beis ba te vinik ya vale. La yut, ta patil shan nopsah tel tas tohol te mach atik te ayik a. Mele nisha te ha ta hoya basuke mele chikanta kop te yash kopoate. Shik, hish te Pedro hasta bolkop sok la yak ta testigo yan vuelta te Diose. Gilo con Dios te mahna beis ba te vinik ya vale. La yut, ora ok te mute. Hich hulta yo tanta ora te Pedro te bila albilishun ta naelal te Jesuse. Motos ok a te mute. Te yamukon tawotan oshe vuelta. Te shie, hich lok bael, bayok etas bayuun. Sun Mateo capítulo 27. Kalal sakubishtel kinal a, spisil te volvane sacerdote tik sok te principale tik yun te lume, las chapskopik te yayak ik ta lahel te Jesuse. Hich las chukik bael. Oyak bayik tas kap te gobernador Poncio Pilato. Te Judas te akaban ta kabale, la yil te bitil chahbahis koplal ta milel yunik te Jesuse. Hich la suhtes kop. Bas suhtes bay te lahunes chabenik ta se plata tak in tas tohol te volone sacerdote tik, sok te principale tike. Hich la yal. Lah taish mul, mele la kakish ta males chichel te mach amayux mule. Shi, hauk meto, albot yunik. Mah venta tikish te hotike. Aish ta venta tukel. La yutik. Hich las chohilel ta yutil templo te takine. Basohkans ba ta te tas milbels ba. Te volvane sacerdote tike. Las tamik te takine. Sok la yalik. Mas pas yakaktik ta yabils matan Dios intak into te melel hasto hol chichel te tul vinike. Shik, las komon no pik te hayas man bayik te skinal te pak home, sventa yun hich me ayavil smukenal te mach atik yandu metike. Hasventa il te skinal chich shis bil ko te kinale, hato kalal ta orato, hich ko ta pasel te bila yalo te alwane yun Dios te Jeremías te hich la yale. Las takik te lahunes chavinik ta seh plata tak in te hich ko ta no pes to hol yun te Israeletike. Las man beik ates kinal pak home, hich nish te vitilas pason ta mandal te kahvaltike. Te shie, te Jesús la yish te kanel tas tohol te gobernador, hich hohkobot yun. Ha atbal mu kahwalilat yun te judío etike? Shi, la yal te Jesuse. Ha te hich la vale. Shi, hauk meto. Te kalal yakalik ta yalel te bilas muline ta skopik te volvane sacerdote tik, sok te principale tike, al malas hak te Jesuse.
te Pilato hich la yalbe. Yuumbal mashava istohol te haye bila yakalikta yalelta testigo tas contro imberlate? Shi, te Jesus, al malasak. Hich bayal ayan yotan yuun te ahwalile. Taguhung in Pasqua kaem te ahwalil te yaskoltay bayel tul chukel, ha chikan te lume, te macha yaskan yotan te yayich koltayele. Ay ta chukel tul winik te puhkem skoplal ta bayuk, te Barrabas bile. Te kalal sobos baikish tel ta spisilike, te Pilato la sokobe yai. Macha yakanik te yaskoltay bael ta chukele. Habal te Barrabase? Oha te Jesus, te Cristo shiskoplale. Shi, melets naus tohol te biti lab otan ta bilionik te Jesuse, te hasven tail te layakik ta kabale. Te bitil nakal ta baychah bahibal te Pilatoe, lastikun tel aye te jiname, te manchuk yayaks baa, te melel mayuk smul te vinike. Yun kash vakol ta shvaychinel ta akubal. Shi tel te skope, hak meto, te volvane sacerdote tik, sok te principaletike, layak baik otuk ta yotanik te lume, te hayas kan baik skoltayel te Barrabase. Sok te haukesh akot ta lahes tukel te Jesuse. Te gobernador, las chak oponshan te lume. Macha tascha tululik te yakanik te yaskoltay baile. Shi, la yalik. ¡Ate Barrabase! ¡Ate Barrabase! Shi, la yalshan te Pilatoe. Biah pasbe hiche, te Jesus, te Cristo shiskoplale. Shi, spisilik las hakik. ¡Mila ta cruz! ¡Mila ta cruz! Shik ta al, la yal te Pilatoe. Bila amen spaso. Shi, hak meto, las toyesikshan te yalike. ¡Mila ta cruz! Shik ta al, te bitil mayuk biyashuyun la yil te Pilatoe. Sok te bitil bayal yak ta toyel yavik te lume, hich las kantel ha spoks ab tas toholik. Hich la yal tas pokel te skabe. Mashu yah mulin beis malesh chichel invinik te tohe, ha eshmeya mulinik atukelik. Shi, mahnash la yalik te lume. Ichuk, akah mulintik sokalni chantik smalveyesh chichel. Shik, hich yun te Pilatoe las koltay bael te Barrabase, yam te Jesuse, layak ochuk ta mahel, sven ta yunesh bayet hitanel ta cruz tukel. Hich te soldado etikyun te gobernador, layikik ochel Jesus ta bayutil cuartel. Layikik tel te kanik tas toholik tas tihkil te soldado etike, las tananik, sok layak bayik slap sahal kuul. Layak bes koronain halbil chish tas hol, sok layak bes bastonin halal tas vaelskap. Tas kehans baik tala babane tas tohol, hich la yalu layik. Bina shutil te muk avaliyun te judio etike. Shik tas la banel. Las tup tayik sok las sak bayik te halale, las mah bayik tas hol. Te kalalah yotanik tas la banele, las lok es bayik te tsahal kol te yak o bayik slape. Layak bayik slap shan te sko nishe. Hich layikik baels milik ta cruz. Kalal yakalik tonash ta lok el bael ta dum a, las tas baisok dul vinik te Simons bil te Sirenes bil te slumale. Suhot yun te soldadetik te shkuchel baels cruz te Jesuse. Hich kotik ta baik inal Golgotas bil, Yavil bakel holol shik oem. Layak baik yuch bino te kapil sok te bila toyol chale, las subyay tebuk te Jesuse, malas kan la yuch. Te kalala sihpanikish ta cruz, te soldado etik kaspasik ta numero yilik te bila yeshkota sventaik, kuhuh tul yun te skus pak te Jesuse. Hichkota pasel te bila yalo hilel te alwane yun te Diose. Las pukbes baik te kupak las pasik ta numero yilik te mach yashkota sventa te kue. Te shie,
Las nahkans baik tas kanantayel tabay yanil tes cruz. Sok las lechamaik tabahel tas hol te cruz te bait sibubil te bilas mulinehe. Into ha te Jesus te muk ahvalil yun te judo etike shi te tsibubile. Sok ay chatul eleketik te layit hipanel ta cruz soke. Tul tas vael sok tul tas keshen. Te mach atik yakalik te kashel te a las himules holik tas bolk optayel. Haate ya te templo sok te oshebnashkal ya chapa santa cope. Koltaya ba tukel. Te memelel te has nichanat te diose. Cuantel ta cruz. Shik tas labanel. Hana nishich las labanik uk te volvane sacerdote tike. Sok te tsibohometike. Sok te fariseo tike. Sok te principale tike. Hich la yalbes baik. Las coltayantic, hak meto mashu yas coltas bastukel. Te memele te hamuk ahvalil yun te Israele, cocktail ta cruz ta orato. Hich meyach untik. Te mehas muk uline yotan te diose, hak a coltayotic yun ta orato te mehich yotane. Mele hich yalo, has nich anon te diose te shie. Shik. Sok las labanik uk te elek etik te pahal hipilik ta cruzoke. Ta olil kal ihkub kinal ta spamal te kinale, hato ta osheb oras malel a te kale. Hich ora tulan kopo te Jesuse. Eli, Eli, lama sabachthani. Shi ta al, habi. Dios kun, Dios kun. Listo kapite sehon. Shik oem te bila la yale. Ay la yayik stohol te machatik te ayik a. La yalik. Hayayik tel te Elias te awame yun te Diose. Shik yun. Ay macha anima ta ora. Las multa vinagre te esponja Las luchambay moel ta halal. Yun la yakbay sup te Jesuse. Te yantike la yalik. Ikita ya. Yah malik kiltik te mehayashtal ta koltayel yun te Eliase. Shik. Tulan avun sham te Jesuse. Lok chulel. Hich ora hats koeltel kalal sba. Kalal ye tal te pak salbil a te templo Ni te lum kinale. Sok ha te chenkile. Ham te mukenale tike. Sok cha kush svak etalik bayal tahtul te machatik chul te sbiliotanik tas tohol Dios te lahike. Lok iktel talum te kalal cha kushish a te Jesuse. Ochik bayal ta chulum Jerusalem. Bayal machatik ilotik yun. Te centurion yun soldado sok te machatik sunehe. Te yakalik tas kanantayel Jesus soke. Bayal shivik yun te lagilik te bitil nih te balumilale. Sok te bayal bilah ota pasele. Hich la yalik. Melenish a te has nichan Dios invinicto. Shik yun. Ay sobol ansetik te kehel to yakalik te yilele. Ha te machatik las aklenik tel Jesus kalalto tas kinal Galilea. Te la yaks baik ta abatinel yune. Tei ayik sok a te Maria Magdalena sok te Maria te sme Jacobo sok Jose sok uk te sme te snishna Sebedeo Te kalal yakish ta ikubel a te kinale tal tul kuleh vinik te Jose bil te talem ta chinlum Arimatea hanish no pohel yun uk te Jesuse. Ha baskanbei tas tohol Pilato te sbaketal te Jesuse. Layal mandal te Pilato te yesh akbot baile. Hish te Jose la yich bey bail te sbak etale. Sok las posbey te yach il saba napak. Sok layak ta ach mukenal te hanis mukenal te layak ta hotel ta ihom chene. Las makbey hilesti ta mukulton te mukenale. Hich aba. Te Maria Magdalena sok te yan Maria te nakalik hilel ta yelaw te mukenale. Ta yang al te hais kalelal te kush otane.
Las dos baik te volvane sacerdote tik sok te fariseo tike baskoponik te Pilato hich la yal beik. Ahvalil, yahnatik te la yal te lola ivane te kalal kushulto tapatil yasha kushontel ta yoshebal kal te shie. Hichun kotantik te yakuk aval mandal te yayich kanantayel te smukenal hato ta yoshebal kal. Hich mabayashtal yel kambey bael sbaketal ta akubal te no poetic yune. Hich meyashka yalbeyik te lume te chakushemish ta bay animaitike. Te me hich yashkote ashich yashlahik ta lola yel a te lume te biti lola ibilik ta nelale. Shik, la yal te Pilato Hichu, te ayik te soldado etika unike, banik sok, akata kanantayel te mukenale, anauhik te bia utike. La yut, hich bayak ik ta kanantayel te mukenale, layak bayik seyo te ton makal sok la yik itaik hilel tas kanantayel te soldado etike. Sun Mateo capítulo 28. Kashemish tes kalelal push otane, yakish te sakubel kinal tas babial al yun te semana bayilik te mukenal te Maria Magdalena, sok te Yan Maria tal tulan niken, melel cocktail ta chulchan tul chulabat yun kahwatik te kota mukenale, las celok el te mukul ton makalstia. Te las nakansba tasba te tone. Te chulabate hit shohobil te bitil sansevale. Buen sak te skuspake hit bitil te toive. Te kalala yilik te soldado tike. Nihkik yun te shivele. Hit kotik te bitil animaitike. Te chulabate layalbe te ansetike. Mame shivesh. Yahna te ha ya lei te Jesús te layich milel ta cruz. Mabali ayishto, melel chak kushish hich te biti la yale. La ilavili te banti la yak bedi te spagetale. Banik ta ora, albaya yayi te no kohaletik yu te biti chak kushish tel tabay te animaetik, sok te ya snela bael agunik te skinal Galilea. Te meyeshko abilik lameh kalbayesh. Shi te chulabate. Hich te ansetike la yikitaik hilel te mukenale bahtik ta ora. Ayik ta shivel sok bayals bus yotanik yon te bila la yayikis tohole. Animahik bayel yon bayal be yayik te nopoeletike. Hauk me to. Jesus las tas basok ta be. Sok oponotik yon. Talon. Shi. Hich no psahik tel tas tohol Jesus te ansetike. Las quejans baik tayich el tamuk sok las pet baik te yakane. Hich la yal te Jesuse. Mame shivesh, ban albeyek te kermonotak, te bila yachil kotta pasele. Svenda yun ya meshbatik tas kinal Galilea, te miash koyilonik Shi te Jesuse. Te kalal yakalik ta bel bael ta be te ansetike. Ay ochik bael talum uk te soldaretik te ayik tas kanantayel te mukenale. Kosh cholbe yayik te volvane sacerdote tik spisil te bilah kota pasele. Hich te volvane sacerdote tike bas paskopik sok te principaletik yon te lume. Hich la yak bayik bayal tak in te soldaretike sok las pasik ta mandal. Hich meshavalik te bitil bayalotik ta akobale. Tal te no poetic dun te Jesuse. La yel kambeyik bael te sbaketale shaishme. Sok te me la yais to hol te ahvalile. Hotik me yashbak opohukotik abunik. Hich me mayuk avokolik yashkoesh. Shik. Hich te soldado etike la yichik te takine. Sok hich kah yalik te bitil pasotik ta mandale. Te judio etike. Hich ni shayal beis koblal kalal ta orato. Hich te buluştul no poetic yon te Jesus. Bahtik ta skinal Galilea ta bayvitz. Hich te bitil pasotik ta mandal yune. Te kalala yilik te te Jesuse.
Las quejas baitas tohol tayich el tamuk. Hak meto. Ay chaos tulik te mas pisiluk yotanik te las chunik te ha te Jesuse. Te Jesús nopsahtel te an tabante ayike hich layal. Spisilak botonish tulan katel tasven ta inel chulchan sok balumilal. Hichun banik sok albeyaek te yash ochik tah no pohel kun spisil tah chap te nacionetik sok akbeyaek yichika tasven ta te tatile sok tasven ta te nichanile sok tasven ta te chul espiritue. Pihup te saik te yayat elenik spasel spisil te mandal kalobeyeshe. Mamesh chaita botanik te jueneje spisil ora hato kalal tas lahibal te balumilale. Shi te Jesuse. Hichuk.